ایوار باش سلاو و ریز بو همو کسی کنها بمرنا مهبان و شوپینرین هیجا اما ایرو دوی پانیلی دا نیقاشا روشا کردایا داوی بکن تایبت گرنگی ایکتیا نتوی ا پانیل تبری خسن کرن بریا بیروا تکلین گشتی یا یکنین پراسنا جن یا پجه دنوا وی پانیلی دا شپاگلک مهبان منی عزیز هنا و جهر چارالی کردستان هنا از دخوازم دست به که مهمان خواب بدم ناس کرن ام پایرا وگرن لسر مجار پانیلی مهمانم یا دست به که رزدار نوروز احمده فرماندار گشتی یا پجه رزدار زینب مراد هفسروکا کنگره نتویار کردستانی رزدار آسی عبدالله هفسروکا پارتی اکتیا دموکرات پیاده رزدار فلکناز زوجا پارلمانتر هدف یا باجار ایله رزدار تارا حسین هفسروکا تبگر آزادی رزدار کنیر عبدالله نویسکار و رزدار روزالین کمانگ برپرسا کمیته دیپلماسی یاکا جاری و تبدأ بخیر هاتن تاکو بناوه جبو یکیتیا نتاوی پاراستنا نتاوا کرد گرنگیا رول و پیشنگتیا جنه شخواکی گوماگوتی اپانیل بریا بیروا تکلین گشتی یا اینم پاراستن جن یا پجه تبری خستن کرن از دخوازم یکسر درباسی مجاری خواب بم شخوا مجارم یا دست بک از دخوازم وکی پرس جبای هر دو رزداره رزدار نوروز و رزدار زینب مراد بکم مجار خواه پاراستن جبونا جن و گلی کرد مجاره کی استراتژیکا بطایبت ام دقوناقا کاوسا دا دجین کو دجمن با ارمان جا قرکرنه حمور بازن خواه یه نما شروع بکارتینه دور دا گرینگیا یکیتیا نتاوی خوامین مرتالگی خواه پاراستنه به حمو آلین خواه خودده دیار کرن هون و مجاره بگشتی چاوا دنرخینن و ده همان دمیده گر یکیتیا نتاوی پیک نهی پیشروشا که چاوا ویل بنده گلی کرد و گلین حریمه بی از دست که نرین رزدار نوروز احمد بگرم کرم که زور سپاس جوارم همو کسی آماده یکون همه گهدار دکن دشوپینن سلاو ریزی خواه جوانه دشینن البته کمکاری بابیا ایرو به هفره جوینه که وها دار خسته بایا و هین ها بواتا بالی دریا به پانیل دیجی پر مجارن کو سرکش بویمه مجارن تاریخی دیروکینن و پر گرینگن براستی که هم نقاش بکن جبر به سریده جنن کرد به تایبت یک و نهال همو قادان لهر چار پرچین کردستان تایبت روجلات کردستان کو برخودانی که دیروکی دیدن سلاو دکن و تواهی جنن جهانی البته و هر وها حوالا امینه قرار کو بری چند روزا باوایی که هوانه باتا قتل کرن کو جنکی شورشگر جبوی دوزا آزادی گلی خوی کرد برحکی نتوی به برپرسیار گلک دورین کردستان تکوشین دا ام برزداری به بیرتینن و دوزا جبوی به تکوشین کر ام بکار ملی خودی در بکبه تکوشین ام جبوی به نها مجاركو واني سر زمان البته مجاركي پر گرینگه جبوی ما تمزانم گلی کرد ده 1000 سال ده دیروکا خدا راسته گلی که پر کبنار یه دیروکی و خودی میراسه که پر گرینگه پرانی جب سیستما دستلاتاری شونده بلکی دمین کرد کو هناك امبراطورية كردية مديات باباكر هناك إمارات كردية باباكر نما بكراني هر بإيري شرع بالتهديد وهر دردوري هر وكي خطرك شبه خوديتن جبر بي أساس أولجا بارسنت جالي كرد براستي خرطبو يعني شكام دو حتى رجا إيرو ده شفاكو ناو سابا ميراسك خوي وها خرطنا با حتى نهاية بهتا قرقرن بهتا تناكرن جبالكو بقالك كونفوجين امبيرا رومان بربدلين جران هاتنا دانيندن جبال بيجي يا سركا متكرن وها بيجن او زانبوينا نتوي لآخو خود دركتن قريدان
زمانی خو چاندا خو دیروکا خو ناس کرن لسر کوک خو مزم بوین و ابجی البته هری زیاتر چاندا خداوندان ام دکارن بنام بکن اف ذاکره کی هر چخصی دم بلکی ضعیف به پر پولتیقاین شرن تایبتی کو هاتنه مشاندن جبوی کو بنا دیروک سیل بکن جبو کو بنا بحلینه جبو کوج راستیا خود در بخینن سريد جنان ود شخص جنيد البته جباكي تواهي تنا بك تصفيه بك لي صيابه ام كان بيجن كو بحزار صالون قلمه لسر بكاريبو بياب منه مشاركي جرينج البته جوي كويرو ام باراستن نقاش كان البته هريس زياده تر لسر بان مجاران راوستاندن يعني وك لينجكي اساسيه خباراستنه بنجها خباراستنه ام دكارن بيفجري داي مدردس والجور بنا البته كو هري زياترجي بالشران وايريش بركو هاتنا دار خصن هزن لشكري بريخستن كران جبو خباراستنه افاكن البته نجبو داغر كرني نجبو يدردورن خجبو ايريش اما جبو خباراستنه ريخستن بوينا هزي لشكري جمجاركي برجرينجا خب باراستن للسربي خب ريخستن كرن اساسا كان بنيبك وهذه زي ترد شر الجهاني يعني ديرو كده جبا هبو البته مناكا د ميثولوجي تبارك ما كان انكيدو تشاوكو د جروكا جلجامشله تشاوكو وينا جبوكو قال كرد بندس بكن ويد خابين دكشن النابا جباكا شارستاني وببيرنجي كليتا كو قال كرد تشاوت كار بندس بك ميناكا كيوي شر الجهاني يا كمين دوامين دجي سياستك وحتى مشان همان تشت اساسا بكارم بيجن سياستكو پارچه بکه ودریکا پارچه بونه تی بکاربه بندست بکه تی اراداوی بدست بخینه یعنی تشتی که هات پارس کرن به پارچه کرنه اساس او یکیتی بلاف کرن جهبدو قد کرن جبو کلاواز بکه یعنی تی تسلیم ببه تی ببا آجان دستلاتارن یا جهیزندن تیج اوجی کو تیج راستی خواه دور بکه بده بجه بقره و یعنی تی وره تنکرن باشقار یکی سیامین نهشتن والسر بنا كردستان بو چار پارچه گلی کرد به ویرنگی چه دو قط کرد ارجم جارکی گرینگ یعنی اب سیاستا کوهات مشان اساس سیاستا به پارچه کرنه را اب هزند امپریالیست به ویرنگی سروری خود خواستم کو لسر گلین ما بدم مشاندن راست و دمان داشتی گلک شورش سیانه کردیه قرابون مناکن بنا هنن لی دیسا جبیا نقطه که گرینگه کو کیوسته کو دبیم جارده مروف سر راوسته جبر کو به هنک هرما و سینوردار ما نبو تواهی کردستانی هر چقص البته بنا دیسان کار نکن گلی کرد هر اف هستن فپاراسن هستن یک نتوی دخوده پاراست ممکن شورا شکل کی جان پارچی هم بزن کوچه بون مناک یعنی هر داوی شورا برزانی بریونا یه شخصیت گلک شورا شید نجی جگلک دبرن دنی کردستان جی پارچه دنی کردستان دیسا کردچونه بشتر بونه یعنی هر چقدر سینور هاتن داندن اما گلی مل وان سینوران نسکنی دیسا به هواره هفتو بچونه به هفره هف گریانه اوجی جبه ذاکره خوی دروکی و میراث خوی دروکی و خورد را امدکارم بیجن و دیسان تولوان همو ایرشان کاری بول سر کامین اما دداوی ده گلی کرد کو بکار به بخوخ خبری و ببه نگشت شانسه کی وها یعنی دفته کی وها جرده جرانه هات آواکرن دوان سال این داوی ده جردین مناکه بنام دید ایشار سر شنگاله و سر کوبانه تایبت مناکن دمینیز و پر گریک بکو جرایی که دیسان جه هر چار پارچین کردستانه هر کسی بری خدا کوبانه دانشنگاله حتی دروی ولات و کسی دروی کرداج یعنی به او هلوستا کردینتی و هلوستا گلیمه او رحی سفر بریه تبگرین ده یشت کد جهان ده جناب دنگه که بده و گله کس دروی نتایمه جوارن
بشتاری به برخودانی ببین، بشتاری به شورش ببین او پاراستنا یعنی پاراستنا وان دفراندجی رول کی گرین بلیستن اما وقت ما قلت هری سرکجی او سکنو هلوستا گلی کرد یاکو هری بواتبو یاکو هشتکو یعنی هر کسی که هستن خوی نتوی کیم بجهبه جبوی بنا کت نفت بگریده جبوی نه شورش روجابا بتایبت هم بکارم بیجن دویم مجرد بو میناکه کی پری گرنگ کو تباهی کرد جهر چارپرچان الویدری کم کرن وقتی ما قلت دربی ولات تجاردی و افجی البته بسایا برخودانیا جنه پیشنگتیا کو جنه پیشخست اف مجرد کی گرنگ بوش برکو يعني هل زيتر جن دبردت كار رول بليز جبرويج به نقاشان بيست بينن جن بمصلحة كي تنقرا فكراندن تشخاري كي تنق تفجرين ده خزايا جني ده أساس نزكاتك وها نينا تنق فكراندن تاني خف فكراندن تاني هرمك يعني جنسي خو يعني مالباتي تشرشبه كي تنق ده نافكرة اف يكود هيلكو هين ده هذا ترد فرد عم تكون رولك فايجرين بليزن هل وها تشتكو ما جو هري سركنه دبي خبرستن ده شان ديروك ناسنامه زمان افهموجي البته اكو هري خطر بها تمثيل دك جنه جبر ويجي جن دفرد دكاره رولك ده بيشنتر بليزه جبر ويجي يرو كما دميناكا شورشا كويرو ياجي رابرينا كويرو الروجلاتي كردستان وايران كو داس بيكر دهمبر جينا اميني سريدكو وكي هيلك داس بيكر جروسكي وبلاغو لتباي روجلات الايراني و تباي جيهاني دبن سلوغانا جيان ازادي البته افجي بروات داره ددمكي وهذا وبتايبتشي كوبيا اف اني بيرامه ليلى قاسم دمك والبر كورة دار خستن ين كوي بدار خستن بياخد بلكي ونيرو من قتل بكن أما ويروجكي وركو جنين كورد ويب تيلا بوري خوش ما بوي على آزادية جارك دي بلند بكن وإيرو ما بي مينا كابينا پر بالكيش بكو جارك دن لسر بي آخي لمزبوطاميا لكردستاني جهة برخدانية جهة خداوندان جهة كو ميراث هري زيتر جن بيا تمثيل دكا لفر جارة كدن بيا أفعال رابو والباكت والتبهي جهاني إيرو بلابو يعني الشخص بدا أف نرخي كو إيرو وكي جن طيبت كو أمتكوشنا خجي دوام دكن للسربي جميراسي زاريفيان رندخانان بيريتان وزيلانان و هري داوي جينا أميني و هذا أمينة قرار وكي منا كابيني هري داوي ده جبر بيجي واتاكو أم وكي جن بكار بن بي ريخستن بوينا خواهين ده خرطر بكن تايبتكو إيرو دكيلين كو أمتدى جيان دكن بالكيش كو جارة يكي بلكي دي ديرو كما قالي كردي ديرو كن نزدن ببيجن ده هر چار پرچین کردستان ده ایرو شهر هست ده هم وقته لروجلات کردستان را پرینه که هست لباشور کردستان شهرین پردجوارت نمیشاندن روجاوای کردستان هر روز آمده بین تهدید و ایریشاندن هر روز خلک متنا قتل کرد و هر وحال باکور کردستان شو شهر و تکوشنی هری دجوارتر یک وان هریمان و دوان ایریشان تباهی دجی هر تم جنتنا هدف کرن افجی مجارکی بواتدار البته جبر بيجي ما قلت كو جن جبر كو إيوان نرخان تمثيل كجن يكو في بيشنكتي دكه ودي بيواجه كي وهذا جي جار دي با إيريش ده الشخص جني ده تصفية كرن تركرنه تنكرنه ده شخص جني ده جواب تنكرن قلمة تنكرن وده الشخص في ده جال بتا ميراثك ديروكي هري خرط بيا تنبكر مجالكي يعني في بواجودة هم بتر جرينجا خدر دخينا بيشته وكي ما جو مادام إيرو أم بيد بين الكوشر لهر شهر برشة ثاني بلاوي هم وقت وتجربة كمي وها دم در باس بيدش درك دورتي ده وكي ما جو شانغال تكوبانه ده وهر وها ده أسيان كردية كيف نجي جوا كرد حمو بهوارها هبدو بدي شون
دستك تانا هبدو إيرو شر لهر شر برشان هيا بلكي ديسا جي امتكارم بيا بكن لي زحمتي بي هبن جي بري بشيوازين جوتا ديسا مرة امتكار بك بري ما دمك دنجي ديسا فيا بوتبو أساس فقط جبر باروشين روجابا وشورشا معك وامترا در باستمون مناكار فيا ام بزيفرن سيستمك خرد ده مجارة خبارستن نرخي كو دركتنا أورتي عزموني كو دركتنا أورتي ده لهر دبركي برجرينجن إيرو لهر شر برشين كردستاني حتى هو كما قلت دربي ولات شي دايرو جركو هذا ما أمينة لباريس تقاتل كرن أربعة الورجي نرخي كرينجي كو دركتي أورتي ده جبر بيجي أم حمو بهبرة دناف ديالوغا كي هندها خورتر ده دانو ستاندنا كي هندها خورتر عزموني ما يكو دركتي أورتي ده أم بكارم بهبرة هم بيتر بار بكن وحتى جيكو بيوست ام ديرك وك هزك لشكريه كبوي نبجي اما ام تشاو بكاربن هبدو دستك بكن تشاو بكاربن هبدو بباريزن جيكو بيوشي ام لكيلك هبدو لقال هب بكاربن بي مساجج بدن ديار كرو نتني وك ديمانه كبي دراستي دجي ام بدن بيش خاصه چونكي گركو ام يا نكن فام بي واجين ديروكي يكون هم ترى در باستبن اساس فرق بين سيستم دسلات ترجي هبدوني تشتكو ايران لهم برجل ميروشلات تكا شكو دولة تركيا والباكوري كردستان دكا يكو حكومة عراقي وروشا باشورنها لبرشاب إيريشين كوجدر بدل بيشت كمان دي سال سال أخ عراقي ده دي سال برشامن هر روج إنسان ما لورجي كوتينا قتل كرن وهروها لروجاواي كردستان شارو بابشونو إيريش وتهديدين كود دومن أساس ما سياسة دسلطارج هبدو جدانين جبر ويجي أصلاً پیشا کو ام ببنه دویم لدهیم بتری یکتی که فاید ها خورد بدنا افترن هفکایی که فاید ها خورد بدنا چکرن چنن و تایبت دوان کلیه کو قرکرن فنکرن کمکوجیتنا فرض کرن لسرما جبوی به خبراسن البته سری ده دمجاره یکتی ده در باستبه گرکو چون که مگو سیاست این دستلاتار جبابون ین هزل امپریالیست چقدر پرچم کت کاره دست بخینه جبر ويجي يكتي مجاركي برجرينجا قال كنا في وحطنها باوركم برز احمد وقام سب بياجي بكرم بمنن جبر ويجي ام دبي كلين ديرو كده جي دانو ستاندن تكلين خو وباركرنن خو حتى جي بيوس وقت ما قام امريكا هبدو جي بسكنن هركم يعني ابغى وسيله كبر جبل كي قالك بلاتفورم نقاشن وهاجر بيش كاتبن ام فردا البته نكو اوك يكتيان توي عمل داس بكن اما بهبره دانوستان يكتيه كي دانوستان كده اجد كار بمجاركي جرين ببيشنتي جنان ام كان بكن چونكي دهر بيواجون بري كريتيك وين ديرو كي دجي هرتم جنان بيشنتي كريا هرتم جنان على ازاديه فراستنا خودي له دركتن و ايروجي جنان بين حمو قادان براسي دان نشاندان شكو هز جدا ما كو ام بينا هندا خطرت كارم بكن دستك تا وكو بنجها بينا هيجي ابر خداني بو جبر ويجي ام بكاربن فيجي بكنا بنجا بكل سربي ام بكاربن في خباتن خو بان ديالوغن خو و تكوشينا فهم بتر هباش هندا خطر ام بكاربن بكن جبر كو اير ما بياكر وكي كرد ودمي نتوا ديمقراطيك جي هندا خطر ام بكارنا با بكن شكو دجمن دخوازنا كو كيد نابري جلانده شرد نابري نتوان ده نابري مذهبان ده نابري دينان ده نابري جنسان ده بكرم بيها جورتي رابكن يعني چقص ابوني خو چقص من نتوا خو ام خدي له دركتن وما تمثيل كر ودا مي بالناصنما يا خوي نتويجي ويا وكي جنا ازادجي بكربن قال ديجي دردورا بينا كوم بكن كيرو دروجاوا دجي تجربه كي بدركتي ورته اللي بينام هم دوران كانوا بيش بخير براسي افضل صننا برنا تواندا كرد عرب سوريان تشركس تركمان ارمني وهروها قال لك نتويندن ياجي كم نتويندن ام بيجن بهبراهيم بتري كتي ده خطر ام شار سريع همو برسكريكن خوجي بكارمن يعني بيجن بيرا درباسفه وبانكم كوجاجي ام بكارمن ايدي بداوي بكر جبري بي مجار يعني جبو مجرا دسبكي واني سر زمان ام تكارم بيبش گلک سپاس بو نرخاندن و نرینه و رزدار نوروز احمد از نها بره خبدم رزدار زینب مراد
ام نرینه و نرخاندنه و ببیزن کرم کن. بله سپاس دکم راسته هوالا نوروزیش گلک بکوری نرخاندنه کر سروی مجاری از خوازم بیجم الور کو راستیه هيا كو ام وقلي كردنها دقوناغا كي جرينج دا درباز دبين راستا بدرجاي ديروك بصدان صالة تيكوشين بهمبا جبو باراستنا ناس ناما جبو باراستنا آخ جبو هبونا كرد تيكوشين هات يمشاندن لدرجة إيرو دا ام دكارين بيجين قناغا كي مفصلية قناغا كي چارنو سازة هيزن ناف نتوائي بگوری یان دگوری برجواندین خوا سیاست خوا سر نوچین روجالاتا نابینو سر کردستان تایبت به هر جار بش به دمشینن اول راستیه کی دیروکیه ده همان دمه ده ولاتن دا گیرکرین کردستان سری ده ترکیه پشر ایران حتی بانده دولتن دن وکی سوریا و عراق تبی لوازیه و تبی او آلوزیه ده هندرین خود افچار دولت جیان دکن لی بپلان تایبت السر کردا دمشینن و ده همان دمه ده ام دبینین یعنی هندک جاریش به هفره پلان هفبش دمشيدن كو بكارن بجنا أرمان جخوا أويش تنكرنا هبونا كردل بي سربي جغرافيا دا همبري في وان سياستا وفي راستيي راستا تيكوشينا كبه همبا هيا جلن ميدانا دا ميداني سياسي با آلية كي ميداني دبلوماسي با انجي قادة دبلوماسي با آلية كي قادة شر برخودانیه که به هم پا هیا قد جواکی داش برخود دل هم بری وی شرعی دا جبجل کو شرع عسکری شرع درونی انجی شرع تایبت هم بری گلیبل هر چار آلیه کردستان دا تیمشاندن اویش دیسا برخودانه که وی آلیه دا هیا دوان همو برخودانه دا و دوی قناغ هستیار دا هر زیده کرکتر جنا کرد لپیشه اویش سر اساس بنگه کی دیروکی کو برخودانیه کی دیروکی او جنا کرد گیاندیه وی قناغیان وی مرحله دا کو پیشنگی بو همو برخودانا بکتن اویش برخودانا خو پاراستنه خو پاراستنه هم بری وان سیاستا کو دا آلیه جهان دا بشکل که هزن نبنتوایی تین مشاندن اش آلیه ولاتن دا گیرکرین کردستان دا بذهنیت جدا بسیاست جدا فکر و رمان جدال سرگلیمه دمشینن هر زیده دناف قناغ خو پاراستنی دا جنن کردن پیشن وان شورش دروجه ایرو دایشه ام دبینین بشکل بی قناغ شورشگیری کو گلیمه تدایه و تدا در باز دبه اف مسئله شورش جنه مسئله شورش جنه آزاده بناسنامه خو آنو نهال تباهی وان قادن کو برخودان تدایه جی خوگرتیه راستیه که هیا راست تبی کو ام وان راستین دوروبری چه ده آستا جهان ده چه ده آستا هرمی ده و چه ده آستا نفخویی ده ام وان راستیه دزانین ده تا که راستی هیا او کو تاکان ریگاش بو همبری همو وان هیرشا همو وان پلانا دا کو ما بپارزید گلی ما بپارزید آخه ما بپارستن اویش یکیتی نتویه و دیسا ام دکارین بیجین دوی قناغ شورش گیری دا و شورش جنا آزاد کونها تباهی جهان دا دنگ ودایه اف بخوا وکی ترسته که یا اموره که خوب پاراستنه یعنی اف مروف دکاره بیجه که گلیمه هبونه گلیمه آخمه جبو مسألة خو باراستني دا جن بيشنجا وهبالا ميش آني سر زمان يعني هر زيدة دا شروان جن شروان يبجي دا أبراستيهات خويا كرن دا شورشا جن لروجا أوايا كردستاني دا دا همان دمي دا إيرو أبر خدانا لنبري ذهنيتك فاشيست كو دا آلية سياسية دا هندري تركيا دا تيمشاندن بخويش أم دا بيجين قناغا خو باراستني دا همان
همان دمیده شیعین کردستان دال هم بری هزل داگیر کر دیسا جنین کرد ده پیشنگی دایه ایرو ده هم بری ذهنیت که پاش فرو وکی ذهنیت که ولات ایران ده دیسا جنین کرد لمیدان برخودان دانه و هر کسیش دزانه و شورش جن آزاد و بشعار جن جیان آزادی و بپیشنگی دیسا کچا کرد جینا امینی دیسا اف دلیل هم بری وی برخودانه وکر برخودانا ام بیجن خوب پاراستنه تباهی دنیای دانه ها دزانن جبو پاراستنا نرخن مروواهیش بو پاراستنا نرخن کو د دنیای دا برچاف تی گرتن رولا جنا کرد تی دایا نهال وردایش بو پاراستنا نرخن مین نتوایی دیسا جن مین قهرمان خوشکن مین قهرمان د برای آن جبهه هر پیشی دانا کو جبو پاراستنا هم آخ هم ناسنامه هم هبون چند دومه و دیسا د جبهه هر پیشین دنه دیسا از دبیجم هم د قادن دیپلماسیه ده قادن سیاسیه ده قادن لشکریه ده قادن جواکیه ده جبو پاراستنا چاند و زمان و حبون او همو دیسا جن الکرد پیشنگاهیتی دکن لینها ام دبیجین راستا بصدان سالات کشینه که پر مازن و به همپا هاتي مشاندن دي روجا ايرو ده ام ديسا دي بيجين بانك دكين و في بانيلي تشيكن و هندك جبين اندنو و همو دنگ خو قلما دقيرنا و اميش دقيرينينو دي بيجين يكيتينا توي نبونا اف يقرتنا استراتيجيانا توي پارچبونا سياستا كردي ده چار آلية كردستاني جدا و يك پارچه كردستاني داش بخابن اف پارچبونا سياستا دا ام جيان دكينو ام دبينين روجانا بيه صدمكي كو ام نكارين بگينوي آرمانجي كو ام سركفتنا كي سرتاسري الهمبري دا گيركر همبري ذهنيتك فاشيستي ذهنيتك باش فرو چو وكي دولة تركيا چو وكي دولة ايران چو وكي دولة الدنيا دانكو دخوازن غوري برجواندين خوا سياستن خوا السرما وسرقلما بسابينن وبماشينن ام نكارينا ببينا برسبه که بگوری پیویست ام دبیجین راستا برخودانیه که هیا راستا قهرمانیتیه که بیوینه تیم مشاندن لخلقا او این تمام نبیه او مسئله یکیتی نتویه الورده از دکارم بیجم جنا کرد دکاره به خلقا تمام بکه و در دور بپرسا یکیتی نتویی بگره و به همو هزا خوا بکاره همو دینامیکن دین انجواک داین سیاسی داین دیپلماسی دا همو آلیان دا بخوه بگره و بهوره بمشینه که بکاره پیشنگیش بو وی خباته بکه و راستی هنه یعنی ام نهاد وی پانیل داش ام دبینین جنن هر چار آلیه کردستان دا هاتینه بفکر جدا بانتماء جدا بش جدا پارچه جدا جغرافیا جدا لی او مفهوم دکت اف مسئله یک خوب پاراستنه هم بری وان هیرشا وان مترسیا وان گفاک و گلمه تهدید دکه و ده همان دمیده مسئله هم خوب پاراستنه و هم مسئله بهیز کرنا خطا نتویه انجی خباتا یکیتی نتویه پاراستنا نرخ نتویه پاراستنا نرخ نتویه ارکی همو کسکیه و اموی باورینه که جنن کرد دکارن پیشنگی بو وی ارکی درکون پیشنگی بو وی ارکی بکن و خودی لی درکون و چونکه پاراستنا آخ نرخ هبون ارکی همو کسکیه و هر زیده خودتا پیش جبو وی ارکی بجیبینه جنن کردن و اف نکو ام وکی آخفتن لی هر روشته سلماندن و جا آست جهانی داشت ایدی اف راستی هاتی سلماندن و هاتی تثبیت کرن و جنا کرد بناسنا ما آزاد خودیل نرخن
خو درکبه خودی نرخ مروایی گشتیش درکبه ما گوت یا نها ام قناغ شورش گرینه شورشکی پاراستنه و دوی پاراستنه دا ما گوت گرینگیه که ام کارین خو پاراستنه خو سر بخینین و بسر کفتنه بدست بینین هم بری وان هیرشکو السر گلیمت مشاندن هیرشکی پر آلیه نه هیرشکی یک آلیه هیرشکی پر آلیه لی ام آستا خو پاراستنه دایش خو پاراستنه پر آلیه پاراستنا هم لشکریه هم جواکیه هم سیاسیه هم جی قادن دیپلماسیه ده خباتو تکوشینه که برفره تی مشاندن و اشعالیه جناده لو ما از باورم و جنا کرد خودی وی ازمونه خودی وی بنگه تکمه کو دکاره دلیل جبو ویرکی اكو ام بيجين تاك الرقاية كل هم بري ما كو ام بكارين بي قناغا هستيارو وان برجواندية درباز بكيني الولاتين دنیای داوان پلان ولاتن داگیر کردن ما کود خازن به همو ری و ری بازادا دریجی به تمنا خو به دیکتاتوریا خو توی کو ایدید گشتی نه آستا که وقت بیجن بنبست آنجی گرتی لیدو خازن تمنا خو سر حسابا تنبونا گلما و تنبونا دستکفتین گلما بردوام بکن هر چک بدست مایا و کو بدست مایا جنایه ام دبیجین کو او مسئله پیش قصتنا خبات و تیخوشانا یکیتینا تویه و کاریگری کرنویه یعنی خبات هیا تیکوشینها پرآلی هیا همو قادادا تیکوشینه که هیا لی پیویست ام وی تیکوشینه دا برخستن بکین و همو بکین یک جبهه و جبهه خو وی چاقیدا دکارین جبهه خو خورد بکین کو ام بکارین وی قناغا کو ام دبیجین قناغا هستیار بسرکفتی ام درباز بکین یعنی همو پیرو و بنماین کنگرا نتوی کردستان دا و حرش بلگ استراتیجی حر داوی دا کنگرا جواتا گشتیر داوی هات نقاش کرن مسئله یکیتی نتویه و یکیتی نتویی دیموکراتیک و هر کسی زانه یعنی کرکتر دیموکراتیک یکیتی نتویی به بیرولاجن نکاره انجام بگره اول راستیه که و ام دی بیجین ایدی هر جنک تاکا که جن ده هر آلیه که کردستانی با ده دیاسپورا با ده چه رخستنه که با ده چه حزبه که با نکاره خود در وی خباته دا ببینه لو ما ام دی بیجین روژا ایرو روژا هلمتا سرتاسری آجنن کرده ایرو اف قناغا ام تیدا جیان دکه ام دکارین بیجینیش اف قرنه آنجی اف صدمه ام تیدا جیان دکین صدمه جنا بناسنامه جنا آزاده جنا کردیش پیشنگایتی بو وی خباته دکتو اف جیگای خوشحالیه و از باورم کو اف هزو اف توانا و اف پوتانسیل ناف جنا کرد هیا پنگابن گلک مازن گلک زیده گلک مازن و برفره هاتینا آویتن ام دی بیجین وان پنگاوا ام دکارین برفره تر بکینو خورتر بکینو دی جی خدا دانین کو ام بکارین ببینه برسوه که جبو وی قناغه دا و مسئله ایدی نبیجین اف صده دیسا صده 21 السر کرده درباز ببه و کرد به ماف ببه دوی صده دا وکی صده پیشتر کو 100 سال پیشتر چاوا کرد به ماف بون ایرو دی بیجین کرد نکارن کرده برچاف نگرن دی معادلات جهان دا دی معادلات الهرمیه دا لی ام سیاست نافخویی پارچبون سیاست کردی دوی چاره سر به و اویش به دست جنین کرد کاره چاره سر به و دکارن وان آستنگی و وان سنورا درباز بکن کو او ما کوم دکت و ما در دور یک دا کوم دکت مسئله پاراستنا نرخن ما یه نتوینا و از بیجم جنن کرد کارن وان سنورا دا درباز بکن و وی ارکی دا بجیبینن و اف بینگاف مازنتر بکنو و اف قناغه بسرکفتی ام بکارین درباز بکن
يعني از بيجم يعني اف هنده از دكارم حتى بر از ري بدا ما هبالن ما يندن ل ديسا از بيجم پارچبونا سياستا كردي مخابن حتى آستك باندور خول سر هندك كارو خبات جناش دما پیشی کربو ام هیوی دکین دما پیش بعد ام بکارین وان پارچبونا د سیاست ده ام درباز بکین و ام وقت جنن کرد پیشنگی جبو في قناغه دا بکین و اب قناغه بسر کفتی ام درباز بکین شو که بقاسی ام دبیجین مترسی پلان برفره پلان پر آلی برجواندین دنیای دا هر جوره هیا لي دهمان دميدا دكارة أفقناغا ببيتا درفتك بو سركفتني أو يشتني بيك ريزي ويك دنجي ويك هلويستي تشيدبا وتايبت جنا دكارن في مرحلة بسركفتي بو قلمة درباز بكانش بو باراستنا نرخن مين نتوي وهبونا قلمة سپاس دکم جبو وی در پتی کرم که والری گلک سپاس بین خواندنی و دوباره سپاسی جبوی رزدار نوروز احمد و هر دو پرسامه دسپیکی و نرخاند و نرینه خواگوت از یک سر درباسی دویمین بم کو جبوی رزدار آسیا عبدالله و رزدار فلکناس اوجایا جنا کرد هر چهار پرچه این کردستان دار خصمون آفا آوا کریا بویا فاکتور کی استراتژیک دقیقا نتویدا پیشنگتیه جچاند و سیاست کا دموکراتیک رتکی جبونا آوا کرنا یکیتیا نتوی جن رول و مسیون کا چاوا دگری سرملیخوا دست به که امین نرینه رزدار آسیا عبدالله بگرن کرم که ایوار باش سلاوریس نا اب پانل البته مجارن گلک گرینگن همش بوی تاگوشین آزادیا گلک کرد همش بوی پاراستنا دستکتی و نرخن گلک کرد کویرو گلک ایریشن قرکرینه کل سر نرخن گلک کرد هم الولاد هم الدربی ولاد گلک ایریش چیدبن دسری دا ام دشخص اول ابین کنکوژا کل پاریس رودا ام بیرتیدن و همه شهیدن تکوشینا آزادیا جن و نتوی ام بیرتیدن براستی اب سردم کو ام تدا جیان دکن تایبتی ام بیجن وک گلی کرد هم سردم کی دیروکی هم تکوشینا کی رو کوته مشاندن تکوشینا کی بیسی نوره جبر ایریشن قرکرین یک ول سر تواهی ام بیشن نرخ و دستکتن گلی کرتن مشاندن یعنی دنوا استراتژیکی هبش دسری دانیا کول در دور دولت ترکیه کو اب سیاست کوته مشاندن جبوی ویجی ام نکارن اب یعنی قونه خواهم تدا جیان دکن ام نورمال بنرخینن وک هم آلین سیاسی وک تفگر و ریخستن کردستانی وک جباکا کرد وک هیزن دموکراتیک حتی ایکل هرمینه یعنی اف فاشیزما کو ایرو لسر گل کرد مشاندن لسر گل هرمت مشاندن وک جن ام بیجن کو تی آرمانج کرن یعنی د آلی فاشیزم و سیاست کو ایرو تی مشاندن جبوی و نرخاندن وید آلیل استراتژیک دانه گرینگه وک جن یک ام چاوا دکارن یعنی استا تکوشینا سیاسی الهمبر فاشیزم ام چاوا دکارن پیشنتی آوی بکن و آلیه کم ایکو هنه ام بکاربن بیا تمام بکن ام مجار گرینگه دنیری نامه دانش بوی کو ام بیرولی وک جنین کرد وک تاگر و ریخستنین جن جبوی کو ام بکاربن ارکو بر پسری دکابن سر ملی مد و مرحله دانه دوی کو ام دستری دا خوری خستن بکن وکجنین کرد دا استا سیاسی دا استا ریخستن بوین دانه دا استا تکوشین دانه دا استا پاراستن دانه دوی کو ام بکاربن خباتن هبش شحمی دماز دتر ام بکاربن بی دمه دا وان خباتا ام خورد بکن هبش بکن
تایبەتی جی وەک خەباتێکی استراتیژیک و د ئالیێ ژنێ کوردانê berê hatibû meşandin konferansa yekemîn a jinê Kurd a duwemîn û biryara konferansa sêyemîn hebû ku werin darxistin bes ev ya yani gelek astangî çêbûn rewşên ku derketin bandor kir heta niha me nikariye em amadekariyên pêwîst ji bo li darxistina ev konferansa sêyemîn em li dar bixin nêrîna min ev demekî gelekî giring e ku em vî konferansê li dar bixin yani hem destkeftên jin destkeftên şoreşê jin destkeftê tekoşîna jin berxwedana ku îro jinên Kurd li hember faşîzmê dimeşênin li hember dagirkeriyê dimeşênin hem diqadin berxwedanê danê hem jî di enyên yani hundirê civakê danê jî îro berxwedanekî mezin tevahî jina tê meşandin her derî jin serpiyane yani rojane em bêjin bedelên giran tê nedanîn li hember faşîzm û zextê ku îro li ser tevahî civaka me tên meşandin ji bo wê em yani wek jinên Kurd wek tevgero rêxistinên siyasî û civakî kesayet pêwîst e em di platformekî da wekî jin em bikaribin vê binerxênin hem xeteriya heye binerxênin hem destkeftî hene binerxênin hem stratejîkî hevbeş ji bo tekoşîna jin di asta pêşengtê danê hem di pêşengtiya siyaseta netewî danê hem di pêşxistina stratejiya netewî ya Kurdistanî danê hem di pêşengtiya parastinê danê hem pêşengtiya rêxistinkirin civakê danê yani tevahî em bêjin beşên civakê danê îro ev wek rolekî stratejîk keve ser milê jin ji bo wê yani em wek Rojavayê Kurdistanê berê jî gelek platform çêbûn bejdarbûn çêbû û aniha jî wek komîta konferansa netewî a sêyemîn wek Rojava em amade ne berê jî hinek xebat hatin meşandin lê ez giring dibînim ku hemî endamên komîtê bi rastî demekî kin danê em bikaribin hinek xebatên pêwîst li dar bixin û amadekariyê konferansa jinya sêyemîn bikin bir danê hem derbarê siyaseta netewî danê jî wek jin em dikarin hinek biryarên giring stratejî bigirin yani eger heya niha parçebûn heye yani ev parçebûn êdî dem hatiye ku derbas bibe rastî çunkî yani siyasetekî eger qirkirinê heye li hember siyaseta qirkirinê ya ku dikare bibe bersif siyaseta netewî ye ev ya wek partî evî dikarin bikin wek tevahî sazî û rêxistinên demokratîk jî dikarin pêşengtiya ve bikin tevgero rêxistinê jin û ciwan jî dikarin pêşengtiya ve bikin û nêrîna me de êro civaka me di astekî mezin danê pêşengtiya ve dikin civaka me bar rakiriya dimeşe yani ti sînûra jî naz nake hem berxwedana ku îro tên meşandin ji aliyê em bêjin jinên Kurd û ciwanên Kurd danê ti sînûra naz nake li kî derê êrîş hebe li wir berxwedan heye li wir bedelên giran tên danîn دور ام بيجن بفدايكي مازن همبر فاشيزم يرو برخدان تي مشاندن وجواكا ماجي 24 ساعه لسربيا ده حمي قاده داني جواكا ما يرو سربيا الهمبر ايريشو فاشيزم كوتي مشاندن اجا د هم الهندري ولات بهم الدربه يبرد باش بوي وجي يعني د قنا خداني اليكي سياسي ایدی تو اوتونه کو بیجه از نه آمده مجبوری یعنی نرخ نتوی بو پاریزم اگر نرخ نتوی نه پاریزه چه پاریزه اگر جبو پارسنا دستکفتی گلی کرد نکش بو چه که اگر نه آمده اتفاق سیاسی لگل هیز و رخصنین کردستانی بکه پکی لگل کی بی yani ایدی اتش دیار بو نزلال بویه yani ام مرحله قنخه کو انت دجیان دکن yani الهمبر چکن کیمایی برخدان تکرن زندانا دا برخودان تکرن برخودانا هری بلند یاکو د تجرید هری گرانکری الامرالی دمشه اصلا کی هری بلند برخودانا ریبر اپورتی مشانده لهمبر سیاستا قرکرین یال سر جواکا کرد و گلی هریمی و ایرود لباکور رجلات سوریه تاوهی گلی ما روزانه بدل آده برخودانک مزن تی مشاندن لدر و ایریش قرکرین هنه لرجلات کردستان سرهلدانه که ایرو ایریش لسر باشور کردستان نرخن باشور کردستان دستکفتی باشور کردستان بر به خطری کی مزن دبن هبونا داگرکریا توکیل ده هر من داگرکری دانه ایرو ام بیژن خطری کی قرکرنه کی مزن سرگل ما گورنک دموگرافی چید اگر yani ایرو ام بر پرسیاری رانه کن وک آلین سیاسی جی براسی ev بسری خواهی دی پرسکری که مزنه yani çünkü ایرو ایدی
يعني استراتيجية نتوي يعني سياسة نتوي بقوتنا إيدي برجي خناقرة إيرو دبيكو أم فدكاري بكن أجر إيرو أمي نتوي بن أمي فدكاري تقصين دبيكو ناخك وأم بسردما أم جيان دكن يعني نتويت ببدل نابل نتوي بوين نتوي خبراستن سياسة نتوي باراستن نرخي نتوي باراستن ببدل نابل جبوي وجه أمد نرجع مال هر داري سر بياجة جن هر داري سر بيانن وبدل دتن ويكو بيشان تاغي تاكوشيني جدكن السريدا إيرو بن أرمانجي فاشيزمو بن أرمانجي إيريشا وبن أرمانجي بالافران وإيه سلاح قد خكري جبوي وجه يعني دويكو أم بكاربن بان روشي كونها هنا أم آلي استراتيجيك بنرخينن كود كونغرا جبتا ام بيجن كنكه دانيجي ابر برفرهاتن نرخاندن براستی يعني بلغا استراتيجيا نتويج الوير هات بجراندن سرويجي بيوستا گلك خباتن گريگور مشاندن جبوي ويجيت سري داني وك تاگر و خستنه جنا جبوي كدوي قونا خان گرين داني جبوي ام بيشنتيا سياستا نتوي بكن بيوستا ام سخت کی مزن ده آليه يعني كسن كوناين یکیتی یعنی کسی که ایرو به مرحله دانه ند برجواندی نتویل تر دیگرن دویست پیشا بیتشتی وره گرتن یعنی ایدی دم هاتیه که تواهی یعنی آلین سیاسی تواهی تغییر و رخصنه جنا که ام بکاربن ده چارچه و خبات استراتژی دانه ام بکاربن خبات پای هبش به دم دانه ام پیش برد ایرو خطریه لسر باشور لسر روجاوای خطریه سر روجاوا ایرو سر روجلاته روشا کو ایرو باکور تی مشاندن افجی قرکرنا کل سر دستکتی ام بیجن گلی کرد و تواهی ام بیجن هیزن دموکراتیکه جبوی و یعنی درفته کی مزن ایرو هه اف 100 سال هم 100 سال تکوشینا آزادیا جنه 100 سال آزادیا جنه کویرو اف تکوشینا ما گهشت آسا کی بلن جهانی بویه و خباتا کی هبش اصلا جهانی داجیته مشاندن و باندور تکوشینا جنن کرد سربیا گلکی مزنه و ایرو راستیه و اصلا ام بیجن پروژه کو ایرو جبوی آلوزیا روشلاتا نادنیجی چاره سر بده ایرو کرد پیشنگتا پروژه کی دموکراتیک انترناتیو چارچه ام بیجن یعنی چاره سری آشتانه و دموکراتیک و دیجی شر ام بیجن برخوادانی کو ایرو تمشاندن اجی هزه کی مزنه جبوی ویجی اگر ام تباهی هزه خب کار بینن هم وقت جن هم وقت جواک هم آلین سیاسی براستی ام تباهی هزه خب کار بینن ام فاشیسم تیک بینن کردستان دانه ام داگرکاری تیک بینن و ایرو اف یعنی سکنه کو هيا يعني راستيا بي جبوي ويجي جبوي كو داگرکاری دوی دمه دا بکار با انجام بگره وی هول بدن وی هول دانه اتفاقی نو چی بدن اتفاقی نو هم الهمبری دستکفتین کو برخوادان و تکوشنا جن هات ما باکرن سیستما دموکراتیک کو پیشنگتا جن هات یا باکرن اتفاقا نابر گلان دانه یا کو پیشنگتا جن پیشکتیه همین دستکفتین و نرخی نتوی دموکراتیک کو هاتنا باکرن ایرو يعني سيستم دستلادار سيستم كو إيرو يعني بنكفتنا خواد سركفتنا أم بيجن تكوشنا آزادي وديمقراطية دا دبينن جبوي ويل هف كوم دبن ودبي كل سر هناك مجرد اتفاق النوجي شيء بدن كو أمد زانن قالك بريال هنا آمادكاري هنا لي چارچوبه ام بیجن اتفاق و قباتن هفبش یکو آن هاد آستا کی بلنداتی مشاندن ام دکارن کو پیشاوان حمیا بگرن ام دستکفتی خوشی بو پارزن ام سیاست و ایریشن قرکرین ایکو هنجی چوا او دخوازن انجام بگرن دوی کو ام جی بریار بدن کو ام تیک ببن وان سیاست کو تی مشاندن ام تیک ببن جبوی ویجی وک یعنی جنن كرجي جرينجا يعني أمد بي أصيداني بكاربن نرخاندني خوا بيش بخن وأم بكاربن بيشنتي كي خرد نافا جباكي دابا كن چنكي الهمبر سياسة قرقريني سياسة نتاوي الهمبر إيريشن قرقريني دبيكو بروحي الشر رجالي شورشجري جباكاري خستن كري ياكو بيشنتيا جن إيرو بيش بكذا أم بكاربن ده حمي قادن جياني ده حمي قادن أم بيجن تاكوشيني داني أم بكاربن بيشنتيا بيبكي
ji bo wê em giring dibînin. Yani asta stratejîk danê xebatê jin em çawa dikarin nêzî hev bikin, em çawa dikarin hevbeş bikin, em çawa dikarin amadekariyê platforma konferansa netewî a sêyemîn a jinê Kurd bikin. û bi ser vî esasî em bikaribin ev qonaxê li pêşa me hene bi perspektîfekî hevbeş, bi biryarên hevbeş, bi xebatên stratejîk em bikaribin ev qonaxa li pêşa me pêşengtekê Kurd em bimeşin. gelek spas Rêzdar Asî Abdallah. عینی پرس از بری خبر ما رزدار فلکنا سوجا نرینو نخان بله گلک سپاس سری دستلا بروزی خوش بیوه و میوانن توایی پیشکش دکن برخودانا جنی کرد جی سلاف دکن دی شخصیتا شادتونا قتل کرنا اول اوین گوی ده همی جانگورین آزادی ام بیرتینن و کسی کدوی قتلیاما پاریس ده هاتن شهید خستن ام سرساخیج بی مالباتا جید خوازن براستی میوانی و گلکش آنی نزمان سری ده از بی کمبوینی جی گلکی بنرخ دبینم از باور دکم کو یکی تیک بی آوا کرن و به دست برخودانی جنی ور آوا کرن جبر کو جنا کرد به هستواری بری خستنی به تفگری و جنا کرد گوری باوریا من ده همی آستان ده همی قادان ده دزانه کو دوی دمی ده گلی کرد خواه بری خستن نکه خواه پاراستنی نکه نه گل هف وی بگلک کجی و فرمانان در باس ببه الهمبری وی پیوست ام هنک تدبیرین خواه بگرن البته گوگاوی ام باسا تدبیرین خواه بکن ام باسا رول جن و میسیون جنی جی کو ام بکن پیوست ام دسری ده تکوشینا جنا کرد کو ام کاریبن ببیجن اف 100 سالا جنی و برخودانی به تکوشین و برخودانا پیشنگتی برخودانی جنا کرد دمشه چاوا شورشا روجابا وک شورشا جنی نتنی جنی کرد بناف کرن قادا ناف نتویجی و دنیای اف بناف کرد دشنگالی دیجی دیسا موسا جمره وک رول میسونه کیجی بخورتینه و ام وک جنین کرد دوی آسته ده چقاسی خبر خستن بکن ام تکاری به چقاسی جواکی بر خستن بکن و چاوا ام تکاری به یکیتیه که گشتی بدن آوا کرن دما ام به توایی تماشا بکن گلک هولدانین برومت چه بون یکیتی جبوی گلی کرد چقاسی گرینگه 100 سالا 21 ام دیویژن وی به 100 سالا آزادی گلی کرد لنها ام دبینن لوزان 100 سالی خود سایکس پیکوس 100 سالی خود در تجربه نها جاره کدنه دستلاتار جبوی کو سینور کرنه پرچکرنه کردستانی جاره کنده بدن دیزاین کرن ایرو دناف تفگره که و رخص به ایری شکلنه داگر کرنه کدنه yani gavê em îro li vê tevayî temaşe bikin destkeftên gelê Kurd çiqasî êrîş li ser heye wê demê gerek em fêm bikin wek jinên Kurd sedemê van dagirkirinê û van êrîşa çi ye ji ber destkeftên gelê Kurd dixwazin ji destê wan bigirin ji ber wê yekê her çaperçê Kurdistanê ew qasî bi êrîş guhartina demografîk di Kurdistanê de ku pêş dikeve ev careke dinê li pêşiya me xwe nîşan dide د سالن بوری ده برز آسیا جی دیار کرد کنفرانس گله کاتن درخستن گله کومبون چبون حتی نکی آستا تنی و کنفرانسا جنینا یا گشتی ده جی هولدانین گله کی مزن چبون لسر به هر چپرچی کردستانی یکیتین خو آوا کرن مجل باکوری کردستانی یکی پلتفرما یکیتی جدی کرد دا آوا کرن و جبوی کو ام جنان ورن باهف ام دکاری بن یکیتی کی بدن آوا کرن partiyên siyasî em bîne bahev ez bawer dikim yekîtiya jina hatiye ava kirin li here li gorîstana şehîdlikê şehîda binê re li wê derê yekîtiyeke netewî hatiye ava kirin ji ber ku li wê derê ji her şehîdekî her bajarekî her walla her çaperçî Kurdistanê ku îro ji bo azadkirina Kurdistanê ketiye nav hev ji bo me gereke em gorî ve yekîtî daha zûtir me yekîtî xwe bidana ava kirin lê ji bî bercevendê hizbî ji ber bercevendî ku
tüm o daim dijmine gelip Kurd nexwastin ku yekîtiya Kurda bedin avakirin û maalesef di siyasetê de jî hizbên siyasî ku hinek jî nexwastin ev yekîtî bide avakirin tüm û daim bûne asteng. Yani ne tiştekî ve şartê ku em bibêjin rewşekê wisa heye. Lê gurê baweriya min axiftvana jî diyar kir yekîtiya gelê Kurd çiqasî giring e divê sed salê de ev sed sala nû de ku em dikarîbin her çaperçê Kurdistanê werin bahev ji bo yekîtiyê em tev bigerin wê demê pêwîst e em biryarekî jî bidin û em bibêjin. Êdî em gelekî derengman ji ber ku destkeftên gelê Kurd her çaperçê Kurdistanê xeteriyên mezin de ne em li benda hizbekê tenê nasekinin. Ew kesê ku îro di nav yekîtiyê de bixwaze xwe bicî bike, xwe bixwaze bi nav yekîtiya gelê Kurd de xwe bibîne, kerem bikin werin em bi hev re vê yekîtî bidin avakirin. Lêbelê ew kesê ku di kêlek naxwaze ev yekîtî bide avakirin, em ji bê waneka gereke nesekinin. Ji ber wê yekê gereke em daha wek jin pêşengtiya vê yekî bikin ku em yekîtî bikin, yekîtî bidin avakirin. Niha gelek hewldan çêbûn, konferans çêbûn, hatina bahev çêbûn. Di pir mijaran de nakokiyekê derdikeve ji ber ku fikrên cuda jî bixwara vê zemînê jî tîne. Lê divan demên dawî de destpêkên nîqaşên mezin çê dibûn. 2011, 2012 dema me basa yekîtî dikir. Her kesî wek ne parastina civakî difikiriye zêdetir parastina hizbekî dixwastin derxînin pêş. Ji ber wê pir cara astengî derket. Encamnamê wê ku derneketin ji ber vê yekê bû. Lê gorî baweriya min bi berxwedaniya Kobanê îro êrişên li ser tevmivay destkeftên gelê Kurd hin dagirkirina Başûrê Kurdistanê êrişên li hemberî Bakur û Javayê Sûrî dîsal hundirê Bakurê Kurdistanê giştî ev êrişî ku têne meşandin û Rojelatê Kurdistanê ku îro carek hedinê raperîneke dîrokî ku hatiye destpêkirin ez bawer dikim ji me re mesajekê jî dide. Me di Şengalê de dît ji ber ku em nebirêxistin kirîbûn. Jin nebirêxistin kirîbûn. Parastina jinê tunebû. Parastina civakê nebû. Me ew fermana ber çavê xwe dît ku li pêşa çavê dunyayê tevayî civakeke ku nebirêxistin bû çawa fermaneke vî awayî mezin ser ve hat û bi hezara jinên êzdî ku li ketin destê Daîş yan pazara hatin firotin ev bi xwe rastiyeke civakî bû. Lê piştî vê fermanê bi pêşengtiya dayîkan de pêşengtiya jinan de xwe parastinek hate destpêkirin û ew rêxistinskirina di Şengalê de êdî bû sedemê guhartinek civakeke ku nerêxistinkirî bû îro xwe parastinekê jî pêş dixîne xebatê tekuşînekê li wê derê pêş dixîne û tola fermana heftê û çaremîn bixweretîne. Ev ji ku derê tê ji rastiya felsefeya netewa demokratîk bî. Ciyê ku felsefeya netewa demokratîk ketî em karin bibêjin xwe rêxistinkirin, xwe parastinkirin û civakeke azad jineke azad ku çiqasî giringiya wê pêre tê dîtin em dur de dikarin bibînin. Ji ber wê elbette barekî giran ser milê me jinayê jî. Îro ku em karîbin bibêjin her çaperçê Kurdistanê îro em hatine bahev ez jî dibêjim. Xweziya me ne ser online ev civîna xwe çêbikirina. Xweziya îro me bi dehan bi sedan jin her çaperçê Kurdistanê îro em karîbûna werne bahev çawa me berî ev konferansê xwe darxistin me îro ji careke nê konferanseke wisa darbixistina. Konferanseke ku bibe destanek dîrokek di sed sala nû de ku di pêşengtiya jinê de hin tenê ne ji bê xwe parastinê ji bê azadkirina vê civakê jî û yekîtiya gelan em xwe bidin avakirin. Temaşe bikin raperîna ku îro em basa şoreşa raperîna ku îro Rojelatê Kurdistanê em bas bikin porê jineke Kurd bû sedemê ku îro geşbûnek raperîneke dîrokî li hemberî rejîma Molayê li Rojelatê Kurdistanê li Îranê pêş ket. Ev ji çi tê? Ji felsefe ku îro jin jiyan azadî tevgera azadî ku îro berxwedaniyek felsefeyekî jina azad ku 40 salî para aniye ku îro di pêşengtiya jîna Amînê de îro jin jiyan azadî
نتنی وک سلوگانک وک پارچکی جیانی وک جنک آزاد لتوای جهانی بو گوتنک از باور دکم بکدا تکوشینا جنی برخدانی جنی شهیدین تفگر آزادی کودوی فلسفه ده پیش خستن işte tam jibî ve ki pîvîste em jin li vê xwedî derketinê pêş bixînin vê tekoşînê pêş bixînin ku jinên cîhanê jinên rojhilata navîn îlhama jinên Kurd di Kobanê de di wê demê em şahîdê vê yekê bûn dema em li ber sînor bûn şandeyê ku ji derve de hatin ji Amerîka bigire ji rojhilata navîn bigire herkes dihate pîrsûsê li Sûrûcê digotin em dixwazin biçin Kobanê em dixwazin yekser bi jinên tekoşêre li wê derê reportajekê bigirin ew îlhama xwe ji ku derê digirin ew tekoşîna xwe çawa dikarin pêş bixînin ev tekoşîna jinê ku îro li Kobanê li hemberî van çetên Daişê derketiye pêş em çawa dikarin vê tekoşînê bidin weşandin bu weşana zindî ev tiştekî gelekî girîng bû herkes ev şoreşa jinê dî işte em wek jinên Kurd jî gerek ji vê tekoşînê ev îlhama ku îro dunyayê jî jinên Kurd tekoşîna jinê Kurd digire gerek em ji xwe re hesas bigirin û em bibêjin em benda tu kesî nasekinin êdî ev 100 sal bira bibe 100 sala jinên Kurd ya yekîtiya gelê Kurd ew kesê ku dixwazin vê 100 salê careke nê bi lozanekê duyemîn li ser gelê Kurd bidin ferskirin careke nê sînorên Kurdistanê daha zêdetir bidin guhartin berê çar perçekirin îro dixwazin di mejiyê me de jî hezara perçe bûn pêş bixînin îro dixwazin di nav çar sînora tenê na dixwazin van sînora jî berdewamî bikin wek jin em ê hemberî vê çawa dikarin xwe birêxistin bikin ku yekîtiyeke em îro yekîtiya netewî di pêşengtiya jinê de nedin avakirin wê fermanên zêdetir ji Kobanê êrişê ser Kobanê şengalê zêdetir ser me bên meşandin Komkujiya Parîsê li ber çavê me temaşe bike ew der ne Bakur Rojavayê Kurdistanê ew dek ne Bakurê ne Başûrê ew dek li Fransayê Parîsê navendeke Avrupa'da ku gavê êrişekê wisa bêkirin gerek wek jinên Kurd em yekser hatina baxwe em pêş bixînin û em bibêjin em bi hev re çawa dikarin pêşîr van êrişan bikirin em çawa dikarin yekîtiya xwe bidin avakirin em wek jin çawa dikarin pêşiya van êrişan em bigirin di parastina jinê de di qada tekoşînê de qada civakî de ciwan jin hemî kes çima dewleta Tirkiye herî zêde hedef tekoşîna jina azad digire ne tenê di hundirê Bakurê Kurdistanê de temaşe bike emerî tevgera azadiya jin her roj êriş çê dikin her roj bin çavkirin dike heman demê de li Başûrê Kurdistanê fikriyata jina azad nîmûne ez bidim heval nagihan hedef digire ne wisa îro li Parîsê eval evîne li Bakur Rojavayê Kurdistanê her roj bi siyan êriş dikin hedef dîsa tekoşîna jinê berxwedaniya ê ku jinê meşandiye li wê derê êriş dike ew tê çi mane ya me zindan dike ya me dikuje ya dixwaze vê felsefê belav bike naxwaze ev felsefe mezin bibe ji ber ku dizanin ev felsefa jina azad bu sedemê ku tekoşîna jinê her çaperçî Kurdistanê pêşketiye tekoşîna jina Kurd sînor derbas kirine ew sînor hemî bêwate hatiye hîştin ji ber wê yekê herî zêde ji me jina tê xwastin em werin bahev civîna kenekê ya dawî gelekî girîng bû ew encam name wê jî meriv dikare ji xwe re bigire dest dîsa yekîtiya jin platforma yekîtiya jinên Kurd li Bakur beriya niha bi çend roja hatin Başûrê Kurdistanê li wê derê li Silêmaniyê li Hewlêrê jî gelek hevdîtin pêk anîn ama em tenê vê awayî nehêlin di gavên praktîk de em bimeşin em ji xwe re biryarekê bistînin em gereke beriya Nevroza 2023 ji ber ku beriya hatanekî Nevrozê wê gelek tişt di qada siyasetê jî wê ew be kûrkirina tecrîta li ser rêverê gelê Kurd Birêz Öcalan yek ji vê yekî kûrkirina tecrîtê ku naxwazin pirsgirêka Kurd çareser bibin bi kûrkirina tecrîta li İmralî siyaseta şer dixwazin pêş bixînin em wek jin çawa dikarin vê tecrîtê bişkînin em wek jin çawa dikarin vê siyaseta wan şer em bidin seknadin em bidin guhartin em çawa dikarin bi yekîtiya xwe bi îlhama
تکوشینا جنا کرد کو ایرو بو فلسفه جیانی اموه فلسفه جنا آزاد ام چاوا دکارن وان سینوره کو دخوازن نابرامه ددینن ام بیواته بکن جبوی وی پیوسته ام بریا کشوارا بستینن هر چاپرچی کردستانه تایبت پیشنگی جنه ده بریا نوروز 2023 ام ده نوروز ده مزگینی بدن همو گلی کرد ام مزگینی بدن همو هر چاپرچی کردستانه ما وک جن یکیتیا خو آوا کریه ام وک جن هاتنه باهر ام وک جن آماده نجبوی اتفاق و یکیتیه به اتفاق و یکیتیا جنین کرد پیشنگی ویده وی کنگره نتوی کردستانی جد کاره پیش بکه به یکیتیا هر چاپرچی کردستانی جد کاره پیش بکه او ده پیشنگی جنا کردن کارن به پیش بخینن اما به چوا پیش بخینن نه تنه بجاره که جبینه کم ایرول بدارید چه بکن او ام بجن ام بسکنن چند مهدلی که چه قومه نه ایرو دست کفتین گلی کرد ده خطرین مزندنه ایرو ام دبینن هر روز بکارانینا چکن قد خکرن اکوتنه کارانین هر روز قرکرنه سیاسی کوتنه مشاندن هر روز ایریشن و سیاستا داگرکرنه کورتر دکن سیاستا تجریت کورتر دکه هر روز سیاستا دموکراتیک پیشیاوی دخوازن بگیرن جبر ویه که پیوسته ام شخوره هدفه که بدن پیشیا خواه و ام ببیجن ام وک جنین کرد آماده نه ام یکیتیا خواه امی بدن آوا کرن کی دوی یکیتی ده بخوازه جی بگیره کرن بکن فرمو ام وجی دخوازن ناوی یکیتی ده ببینن لی او کسی که ایرو ده ناوی یکیتیا گلی کرده نخوازه خواه ببینه و دمی گره که ام جی وان ده شیفره بکن ام گلی کرده را نشان بدن ام بیجن اف حزبه فلان کسه اف کس نخوازه یکیتی بده آوا کرن نخوازه تبلیغی یکیتی به الانبری و چی به امی کنا بکن امی بیجن کرن بکن دوی سیاستا ایرو دجی گوتنه که ما کرمانجا هد و مریج نیوی ری بگرجی باشه او کسی کو ایرو خود ناف گلی خود نبینه دنا بر خدانیه گلی خود نبینه او کسی کو ایرو دکیلکا وان شهید خود نبینه لهمبری وی داگر کرنه بدنگ به پیوسته ام جوارا ببیجن اون بخوازن دنا یکیتیا گلی خود خواجی بکه کرم بکن ورن خب گلی خود بدن عفو کرن و ما وساکر باور بکن او کسی هات اهات نه هاچی و دیرو کده اوی بین رخ نکرد دیرو که وانه که جبیر نکه جبر وی او هست نتوی برولا د پیشنکیا جنه ده به تکوشینا جنه بروح تکوشین و آزادی ده ام دکارن و فلسفه جنه آزاد ام پیش بخینن جبوی وی وقت جنین باکوری کردستان از کارن ببیجم جخوا وقت پلتفورما یکیتیا جنین کرد دیسا وقت تفگرا جنین کرد وقت پارتی سیاسی الوی داره ام جبوی وی اتفاقی آماده نه ام دناف ده جی خوشی بگیرن بری جیش خوش بوی وی خبات هودانی مجی چی بون حتی نیکی کنفرانسی لباکوری کردستان جی پیشنگتی همه ده الوی داره الباکور حتی مشاندن جنین کرد بوی داره جنان و آف فرستر دبینن به اتفاقی جبر ویکو ام بخوازن تولا جنین شنگالی بلگرن ام بخوازن تولا او جنین کو ایرو شهیدین کردستان ده ام بخوازن بگرن پیوسته ام باتفاق و یکیتی خو ببین برسوک خیال وان حمیش بی آزادی جنیبو جبو اتفاق گلی کرد بو یکیتی گلی کرد بو گره که عملی خودی درک کرد کو عملی خودی درکتن و دمی باور بکن راپرینا کو ایرو روجلات کردستان جیوه به برسوک فاشیزم کو ایرو لباکوری کردستان جیوه تک بچه جبر کو فاشیزم وانی که دنگا بو اوقاز ایریشه خواه زده دیگه اما به اتفاق و یکیتیامه ام دکارم فاشیزم وانجی زودتر تک ببین جبر وی یکیجی دم دما جنیه دم دما آزادیه و مگود دم دما جنیه دم دما یکیتیا جنیجی ام ببکن و چوا مگو حتی نکی نوروزه ام ببیجن ام مزگینی بدن هر چپرچی کردستانی وک جنین کرد ام بهورنه ما یکیتیا خو آواکر ام وی یکیتیا خو برفره بکن نتنی لسر کسیاتا لسر حزبا لسر شخصیتا لروشنبیرا جواک توایی ام تبلی بکن باور بکن او کسی کد نخوازن به یکیتی جی ببینن او به اتفاق و یکیتی ببینه جاره کدنش بی کو اف در فتوه دان ام گلکی سپاس بکن چوا مگو جبوی خبات یکیتی نتوی چی بکن سر ملیمه وک قادا باکوری کردستانه ام جرا آمادنه ام پیشنگتی آوی جی بکن جبر کو خیال گلی کرد توایی یکیتیه اف یکیتی جی به دست جنه وی ورد چیکرن به دست جنه وی گوهارتن جی لناو وان
سیاستا دجی ورکرن و باور بکن که ما یکیتی خو جنات شکر آوا کرد و یکیتی نتویا گشتیجی به آوا کردن جبر کوجن پیشنگن ده هر قاده کده تکوشین ده سیاست ده کولانان ده لهمبری فاشیزم ایک و هر زیده بر خدانه بکه ده پیشنگی جنیده işte aynı ev ruhi تکوشین آزادی ایروی و یکیتیجی کار بده آوا کرد گلک سپاس جوی نرینه و نرخاندنه و هر دو میوانه منی رزدار آسیا عبدالله و رزدار فرکناز اوجا پرسا جبونا آوا کرنا یکتیا نتوی جن رول و مسیونه که چاوا دگری سر ملیخوا از خوازم جاره کدی به پرسه دوباره بکم اگر مهوانه میدی بخوازن نرینه خواه لسر به پرسه بدن ام واقع دارت کن مریا خوز هر من پرسا خواهیستی و مجاره داوی به پانیل ده اگر حوال دخوازن نرینه خوش به پرسه بیجن تشتكي بيجم راسم يعني فرب نقدر كتن ورتدا سباستكم انا بيت خوازم بكرتاي بيجم يعني دبان ايري شباب باجود در واسبوج در كت ورتدا تايبت جن الكرد ببرابه ناسنما يكشد ببرابه نتني وك لشكر وك شربان jedna خباتين جباكي jedna خباتين سياسي ده روجنامه وان يعني هر قاعده الكرد ببربه جنتين هدف كرن بيكو فرق جات تخنا بر الناس نمده دفرده والكرد ببلعبه وك هبل ما يدي جاني سر زمان الباشوره كردستان هاته كرن روجاوات كرن باكوره كردستان الاوروبا هاته كرن جبر وجه إيدي أو يعني فرق جداتين يانجي تاني أب باراستان تاني سر قسمك لسر بارچهك لسر بارتيك لسر باجر يعني بارچهك تاني نينا جبر وجه خباراست يعني طيبت لسر هما خبارستنا جوهري قبري خستن كرن إيدي جبوي من كرد ببراب أمن كرد ببراب من دچه خباته ببراب من جبوي همو جبا كمان طيبتي هري زياتر جبوي جنان جبر كو أفيريش daha kürtler, daha avayaki sistematikten meşandın, daha avayaki xarab u havanetine meşandın. Ejber vece her demi daha zeter peribiyamı ve heye ev giringe ku tavahi cibakame idi iro veya dibine ku herkes giyişte ve zana buyuyor. Le jboy vena reyxistin buyen وجبوي بيجي تشبيوستا البته جبوي بينام امادن وقفت كمان برسيرتي سر من المتواهي البته طيب شي كاسي كنت فرقه بيدا بوين وياكو اركو برسيرتين مهننكو ام بيشنتي جبوي بيجي باكي جبو بارسنافان نرخاندكن البته اركو برسيرتين ما نجبر بيجي يعني من كريم درو كده راستا وكفلان قلت ام درن من لم هندرن ترجمه مينن وروجانا ام قيبن وندهين هند هذا ترجم امندن ايشن هند ما سرج بو كم جامكن وبارتكم هركس ماجيك هيشتي زانا بنجبوي لقوروي تفجاري جرينجا مخص لازلكم سباس گلک سپاس بنرینی و گلک سپاس اگر حوالندی بخوازم برسر بدن یان هم هرنا پرساسی یمین هم برای خبتنا شخوکی گومگوتی هر چاغلی کردستان ایرود و پانیل ده حاضرن هم دخوازن ایدی نرینا رزدار طارق حسین و رزدار روزالین بگرن جنا کرد دقادا ناونتوی دا بطایبت دوار دیپلماسی و سیاسی دا بویا هیز. پیوست جن دنخشه چارسری پرسکره که کرده رولکا چاوا بلیزه. ده همان دمیده دور دا گرنگیا ریخستن بوین یکیتی و چالاکی چقاسی حوجداری خواه ده دیار کرن. دست پیکی ام نرین رزدار تارا بگرن کرم کرن. زۆر سپاس بۆ ئێوە سڵاو ڕێز بۆ تەواوی هەواڵانی هێژا کە لەم پانێڵە بەشدارن سڵاو بۆ بینەران و بیسەرانی ئەم پانێڵە لە ڕاستیە بۆ خۆی ئەم پانێڵە هەنگاوێکە بۆ ئاواکردنی یەکێتی نەتەوەیی کورتی ژنان بەڕاستی لەبەرەوە هەنگاوێکی گرنگە خۆزگە ئێمە بمانتوانایە لە دەرەوەی سنوورە دەستکردەکان پێکەوە دانیشتنە ئەم گفتوگۆیەمان کردایە بەڵام بەداخەوە ئێمە لە دەرەوەی دوژمنە دەرەکیەکانمان دوژمنە هەرێمەکانمان ئێمە لە ناوخۆی خۆشماندا
کۆمەڵێک سنوور دروست کراون کە ئێمە ئاسان ناتوانین بگین بەلای یەکتری و زوو ناتوانین پێکەوە دانیشین ئەم جۆرە کۆنفرانس و پانێڵ و دیبەیتانە بەڕێوە ببین. ئەوەی کە منیش ئاماژەی پێ بکەم هەڵبەتە هەموو هەڤاڵان ئاماژەیان کرد و بەشداری ڕاو سەرنجی هەڤاڵانی هێژا دەبمەوە. ئەوەی کە منیش بڵێم لە ڕاستیدا 5,000 خەڵک تێ ئەپەڕێ بەسەرەوەی کە لە کەسایەتی ژندا لادانی سروشتی دروستە بێ، ناهاوسەنگی گەردوونی دروستە بێ، سەرکوتکردنی ینی ڕەگەزێکی گرنگی جواکی سروشتی دروستە بێ لەسەر بنەمای ینی داستانەکان، میتۆلۆژیا، فەلسەفە، زانست، ئاین، حتا دوایی پێشێلکاری و سەرکوتکاری لەسەر ژن بەڕێوە دەچێت. بۆچی ئەمە دەڵێم؟ چونکە ئێستا ئێمە وەکو ژنی کورد لە کوردستاندا وەکو جەرگەی خاکی میزۆپۆتامیا خەریکی گۆڕانکاریەکی مەزن و جەوهرین کە ئاوەژووکردن و هەڵگەڕاندنەوەی مێژوویەکی دروستکراوی دەستی دەسەڵاتداری پیاوسالاری فیۆداڵیە. ئێستا ئێمە لە دۆخ و لە زەمەنی بەڕاستی ئاواکردن و نووسینەوەی مێژوویەکی نوێداین لەسەر دەستی ژنی کورد کە ئەمە جێگەی شانازیە بۆ هەرێکێک لە ئێمە. ئەوەی ڕاستی بێ ینی ئێمە ئەگەر باسی 100 ساڵی ڕابردوو بکەین لە سەدەی 20دا لە کاتێکا کە گەلی کورد دابەشی سەر 4 دەوڵەتی داگیرکەری ناوچەکە ئەکرێ لە کەسایەتی ئەم پیلانگێڕی و دابشکاریانەدا ئیرادەی ژنی ئازادیش هەوڵ دەدێ تێک ببرێ و لە ئێستایا ئێمە جارێکی تر بۆ 100 ساڵی ڕابردوش ئێمە هەردیسانەوە خەریکی ئاواکردنی مێژوین، خەریکی تێکشکاندنی ئەو ذهنیەتە باڵا دەستە جیهانیە هەرێمیە داگیرکاریە دەسەڵاتداریە پیاوسالاریە دەبینەوە. بەڕاستی ئەوەی کە ئێستاش جارێکی تر بەڕێوە دەچێت بەڕاستی لە سەدەی ڕابردوودا ئێمە نمونونەکانی وەکو لەیلا قاسممان بەدەگمەن بوون، تاک بوون، بە پەنجەی دەستێک دەژمێردران لە هەر بەشێکی کوردستان. ئێمە ژنێکمان هەیە وەکو سیمبڵ، شەهیدێک، بەرخۆدێرێک، قارەمانێک. بەڵام ئەمڕۆ ئێمە خاوەنی هەزاران نمونەی وەکو لەیلا قاسمەکانیان. بەڕاستی ئەمە نیشانەی ئەوەیە کە ئیرادەی ژنی ئازاد گەیشتۆتە کوێ. لە بەرامبەر ئەمەدا بێگومان خەباتی ئازادی ژن بێ ئاستەنگ و بێ لەمپەری و بێ دژایەتیکردن نییە. ئێوە دەبینن بۆ خۆی سیستەمی ئیمپریالی جیهانی مۆدل لە ڕێگەی مۆدرنیتەی سەرمایه‌داریەوە چۆن کار دەکات لەسەرەوەی کە ژن بە کاڵا بکە، وەکو کاڵایەک نیشانی بدە. لە بەرامبەر ئەمەدا ژنی کورد تێکۆشانێکی مەزن بەڕێوە دەبات. مۆدلی نیولیبرالیزم دێت باسیەوە دەکات کە ئایدۆلۆژیا مۆدلی نەماوە، بەڵام بە خۆی ئیندیڤیدوالیزم پێش ئەخات کە لە کاتێکا جارێکی تر ژن پارچە ئەکا، ژن بێباوەڕ ئەکا، ژن لاواز دەکا، ژن لە سروشت و حقیقەتی خۆی دا ئەبڕێ. بەڕاستی مۆدلێکی دردێ لە ڕێگەی ئاین و لە ڕێگەی باوەڕیەوە داعشیزم پێش ئەخات بە هەمان شێوە لە ژن دەدا، لە کەسایەتی ژندا. ئێمە بینیمان لە شنگالدا چۆن ئەم مۆدلە لە کەسایەتی ژنەوە کۆمەڵکوژی و قڕکردن و فەرمانی لەسەر گەلی ئێمە ئێزیدی لە شنگار و دەوروبەریدا جێبەجێ کرد. مۆدلی سەلەفیزم دێ جارێکی تر لەسەر جۆرێکی تر لە کاڵاکردنی ژن، ئەویش لە ڕێگەی پۆشین و کۆمەڵێک وەکوڵی لادانی ئازادیەکانی پۆشین لە کاتێکدا لە بینی قەوسێکدا ئێمە دژ بە حیجاب و دژ بە جلوبەرگ و دژ بە ئازادی پۆشین نین بە هیچ جۆرێ. بەڵام ئەمە مۆدلێکی ئیسلامی سیاسی ئیخوانی سەلەفی کە ئەوێ جارێکی تر لە کەسایەتی ژندا لە ژن بدا، لە قۆناغی 100 ساڵی سەدەی 21دا جارێکی تر لە ژن بداتەوە. بەڕاستی فیۆدالیزم دێ حتا ئێستا بە ناوی ناموسەوە جارێکی تر لە ژن دەدا. بەڕاستی بەڵام ئەوەی کە بۆ ئێمە گرنگە ئەوەیە کە ئێستا مۆدلێک پێشکەوتووە کە تێکۆشانێکی ئازادی ژن ئەمڕۆ پێشکەوتووە کە بۆ خۆی هێڵی خۆی دیاری کردووە کە هێڵی ئازادی ژنە و لە تێکۆشانی ئازادی ژندا خەبات بۆ ئازادی جوواک و بۆ ئازادی نەتەوەی و بۆ ئازادی نەتەوەکانی دیکەش لە چوارچەوەی مۆدلی نەتەوەی دیموکراتیکدا پێش دەخا کە ئەمە گەورەترین سەرکەوتنە. بەڕاستی پرسی یەکەتی نەتەوەی و ئاواکردنی یەکەتی نەتەوەی لە ڕێخستن، لە باوەڕی، لە پاراستنی، لە دیبلۆماسیەت، لە سیاست، لە ئیدارە و بەڕێوەبردن ژنی کورد توانیوێتی پێشەنگایەتی بکە و ژنی کورد توانیوێتی ئەم مەرحەلە ڕاگوزاریە ئینتیقالیە کە ئێستا هەیە
کە ئێمە دەربازی 100 ساڵ لەسەر پارچەکردنی خۆمان دەدەین کە بە باوەڕی من قۆناغێکی تا ڕادەیەکی زۆر ئینسان ئەتوانێت بڵێ بەرەو فیناڵ ڕوات بەرەو فیناڵ لە کاتێکدا ئێمە چەندە ئامادەین لەوەی کە لە قۆناغی بە فیناڵبوونی 100 ساڵی ڕابردوودا ئێمە بتوانین پێشەنگایەتی بکەین کە بە باوەڕی من ئێمە بە بەرهەمی خوێنی هەموو ئەو ژنە ئازادی خوازە شۆڕژگێڕانەی کە خوێنی خۆیان ڕژگانی خۆیان فیداکرد ئێمە گەیشتین بە کۆمەڵێک هەنگاوی سەرکەوتن و ئێمە وەکو ژنی کورد ئەتوانین بڵین بانگەوازیشمان هەیە بۆ ئەو ژنانەی کە لە هێڵی دیکەدا ئەو ژنانەی کە هێشتا لەناو بەرەی هێڵی خیانەتدا جێگەیان گرتووە ئێمە دەزانین هیچ ژنێک خواستی ئەوەی نییە لە هێڵی خیانەتدا جێگە بگرێت ڕاستەقینە و سروشتی هەر ژنێک ئاشتی خوازیە مرۆڤایەتیە پێکەوە ژیانە دیموکراتیەتە چکە دوجار دەزانین ژنان دایکن و جەرگ و دڵی دایکەکان ژان دەکات لە هەر کوێدا ئازارێک بە نەوەکانی بگات لە هەر بەشێک لە هەر شوێنێکی ئەو دنیادا هەبێت بۆیە بە باوەڕی من ئەمڕۆ ینی جارێکی تر ژنی کورد مێژوویەک تۆمار دەکات ئەوەی کە بۆ ئێمە گرنگە بە باوەڕی من ئەوەیە ئەو دەستکەوتانەی کە پێی گەیشتوین ببێ بە خەباتێکی هاوبەش نەک بە پارچە پارچە بەڕێوە بچێت یعنی لە ئێستاە چۆن خوێنی ژنانی کورد لەناو یەک سەنگەردا ژنی 4 بەشی کوردستان خوێنیان تێکەڵە بێ گیانی خۆیان ئەبەخشن ئێمە دیبلۆماسیەتمان ئێمە ئیدارەدانمان ئێمە خۆپاراستنمان هەموو لە یەک چوارچێوەدا بێ بۆ خۆتان نەزانن لە چەندین مداخلەی هێزە نێودەوڵەتیەکان داگیرکارەکان لەسەر دەڤەرەکەی ئێمە کوردستان کە دروست بووە تەنها لەسەر دەستی پێشەنگایەتی ژنی ئازاد تێکشکێنراوە لە شنگال باسم کرد لەگەڵەوەی لەسەر کەسایەتی ژندا قەتڵ عام دروست بوو بەڵام ئەمڕۆ لە شنگالدا هاوسەرۆکایەتی پێشکەوتووە ئەنجومەنی خۆبەڕێوەبەری پێشکەوتووە ئارتەشی ژنی ئازاد پێشکەوتووە دیبلۆماسیەتی ژنی ئازاد پێشکەوتووە ئەمە گەورەترین وەڵامە بۆ شکست پێهێنانی ئەو مداخلانەی کە هێزە ئیمپریالی جیهانیەکان و داگیرکەرانی ناوچەکە لەسەر کوردستان دروستیان کردووە لە ئەمڕۆ ژن وەکو ژنی کورد ئەمڕۆ جگەلەوەی کە بووە بە خاوەنی پاڵپشتیەکی بەهێزی ژنانی ئەنتەرناسیۆنالیست لە ئاستی جیهاندا بۆ گیری ئەو خەبات و شۆڕشە ئازادی خوازانیەی کە دەستی پێکردووە ئەمڕۆ ژنی کورد مۆدلی هاوسەرۆکایەتی ئاوا کردووە کە بە هەموو مێژووی خۆی مۆدلێکی بەم ڕەنگەی نەبینیوە بە تایبەتی لە 100 ساڵی ڕابردوودا باسی شۆڕش کرا بە باوەڕی من هیچ یەکێک لەو جوڵانەوە و بزوتنەوانە و بزوتنەوە چەکداری و سیاسیانەی کە لە ڕابردوودا هەبووە ئەگەر من بە تایبەتیش باسی باشووری کوردستان بکەم هیچ یەکێک لەمانە شۆڕش نەبوون بۆچی چونکە هیچ کاتێک ژن پێشەنگایەتی تێدا نەکردووە بێگومان ڕۆڵی ئەو ژنانەی کە لەناو ئەو جوڵانەوانە هەبووە مرۆڤ کەم نایبینێ و ئێمە خاوەنی نمونەی زۆر جوانین لەوەی کە ژنان لە باشووری کوردستاندا وەکو هاوژین وەکو خوشک وەکو هاوڕێ لەناو ئەو تێکۆشانەدا وەکو پاڵپشتی جێگەیان گرتووە بەڵام وەکو پێشەنگایەتیەکی ژنی ئازاد بە ئیرادەی ئازادی خۆیەوە لە بواری پاراستندا لە بواری سیاسیدا لە بواری دیبلۆماسیدا لە یەکێک ئەمانەدا بەڕاستی لە ڕابردوودا نەبوون بۆیە من هیچ یەکێک لەوەی نەبەرزانی و نە هیچ کەسێک کە کردبێتی بە شۆڕشی نازانم وەکو ڕێبەرایەتی دەڵێ هەر شۆڕشێک ژن پێشەنگایەتی نەکات شۆڕش نییە بەڵام ئەمڕۆ ئەم شۆڕشەی کە بەڕێوە دەچێت ژن پێشەنگایەتی دەکات بۆیە لە مۆدێلی سیاسەتی دیموکراتیدا ئەمڕۆ سیستەمی هاوسەرۆکایەتی پێشخستووە لە بواری پاراستنیدا ئارتەشی تایبەت بە ژن و هێزی تایبەت بە ژن و پێشەنگی ژنمان هەیە ئەمڕۆ لە هەر 4 بەشی کوردستاندا تێکۆشانەکە و لەسەر دەستی ئەو ژنانە داعش و سیستەمی ئەو دەسەڵاتداریە تێکشکێنراوە ئێمە بینیمان لە کۆبانی لە شنگال لە کەرکوک لە داخۆک لە دووس خورمات و لە جەلەولا لە خانەقین لە تەواوی ئەو قادانەی کە هەیە ئەوەی کە داعشی تێکشکان تێکۆشانی ئازادی ژن بوو کەواتە ژن خاوەنی هێزی پاراستنی جەوهری و پاراستنی خۆیەتی ئەمە بۆ خۆی دەستکەوتێکی دیکەیە لە بواری سیاست و دیبلۆماسیەت و نوێنەرایەتیکردندا ژنی کورد توانی نوێنەرایەتیەکی زۆر باڵکێش و زۆر گرنگ بەڕێوە بات کە ڕەنگە لە مێژووی کووردا جاری یەکەم بێ مۆدلێکە بتوانێت دیبلۆماسیەتێک بەڕێوە ببات لە دەرەوەی بەرژەوەندی حزبی بنەماڵەیی کەسی تەنها بۆ بەرژەوەندی گشتی خاک نەتەوە نیشتیمان تەنانەت نەکنێت تەنها نەتەوەی کورد بەڵکو پێکەوە ژیانی نەتەوەکانی دیکە مۆدێلی پێشخستنی سیستەمێکی دیموکراتی خۆ بەڕێوەبەری ئەمە وەکو ژن پێشەنگی دروست کردووە لە قۆناغەدا لیتیانی لە چیاکانی کوردستاندا کیمیایی بەرامبەر بە ژنانی کورد بەکاردێ شەهیدمان هەیە لە بەرامبەر ئەو چەکە گوایە قەدەغەکراوانەی کە لە ئاستی دنیادا قەدەغەکراون بەڵام ژنی ئێمە
ژنی کورد لەگەڵ ئەوەی کە لەلایەک کیمیایی بەسەریا دەبارێت لەلایەکی دیکە خۆپاراستنی خۆی و ئیرادەی ئازادی خۆی پێش دەخات. ئەمڕۆ ژنی کورد نەک تەنها وەکو ژن وەکو گەلی کوردیش لە مێژووی خۆیدا تا ئەم ساتە نەیتوانیوە لە یەک کاتدا چەندین جۆری خەبات و سیاست و بەڕێوەبردن و خۆپاراستنی و دیبلۆماسیەت و هەموو ئەمانە لە یەک کاتدا بەڕێوە بەرێ. بەڵام ژنی ئێمە ئەمڕۆ لە چیاکان کیمیایی بەرامبەر بەکاردێنرێ کە باسەکرێ ژنی ئازادی وەکو هەڤڵ ئەڤین تیرۆرەکرێ لە مەیدانەکانی شاری سلێمانی و باشووری کوردستاندا هەڤڵی وەکو ناگیهان تیرۆرەکرێ لە زیندانەکانی باکووری کوردستانە سەدان و هەزاران ژنی ئازاد دەخرێتە زیندانەکانەوە. لە ڕۆژهەڵاتی کوردستانە بە پێشنگایەتی ژن بە دروژمی ژن ژیان ئازادی عەرشی دەسەڵاتی پیاو سالاری ئیسلامگەرای دەسەڵات خواست دەهەژێنرێت و هەنگاوی سەرکەوتن دەنرێت. ئەمە پێمانەڵێت کە ژنی کورد ئەمڕۆ دەتوانێت وەتوانیوێتی پێشنگایەتی بۆ ژیانێکی ئازاد بکە. ئەم قۆناغی ئێستا لە دوای 100 ساڵ وەکو کورد ئێمە تێکەوتوین تەنها بە پێشنگایەتی ژنی ئازاد دەتوانرێت ئەمە بگەێنرێتە ئەنجام. بانگەوازی ئێمە ئەوەیە کە هەر ژنێک لە هەر کوێیەکی ئەو دنیاە هەیە بێتە مەیدانی تێکۆشانی ئازادی ژنەوە لە هەر بوارێک لە بوارەکاندا بە ئیمکانی خۆی. ئێمە ئەمڕۆ بە تەنها شنین بەڕاستی. ئەمڕۆ ژنانی جیهان ئازادی خوازانی جیهان لە ژینگە پارێزان لە فیمینیستەکان لە هەموو ئەو ژنانەی کە لە مەیدانی ئازادی و دیموکراتی و ئانارشیستەکان هەموو ئەوانە ئەمڕۆ لە پشتی ئێمن هاوخەباتی ئێمن لە تەنیشتی ئێمن. ئێمە ئەمڕۆ بە تەنهانین. ئێمە ئەمڕۆ وەکو ژنی کورد بێگومان دەتوانین چاوەڕوانیمان بۆ حزب دەسەڵاتدارە پیاو سالارەکانی وابەستە بە دوژمنان و بەداگیرکاران نەبێت. دەبێت ژنی کورد لێرەوە بەڕاستی چاوەڕوانی ئەوە نەکات کام هێزی سیاسی نەهاتە ناو پێکەوە کارکردنی خەباتی نەتەوەی نیشتیمانیەوە. هەر هێزێک نایەت وەکو هەڤاڵانیش باسییان کرد با بۆ خۆی شەرمەزاری مێژوو بێت با مێژوو ئەوان چارەنووسی ئەوان دیاری بکات. گەل و مێژوو هیچ کاتێک لە خیانەتکاران خۆش نابێت. ئەمانە هەموو دەمێنێتەوە بۆ کاتی خۆی. مێژووی ئێمە پڕێتی لەم مۆدێلانە لە مۆدێلی خیانەت لە مۆدێلی بەرخۆدان. بەڵام بینیمان لە دوای ئەوەندە ساڵ ئێمە جارێکی تر ئەبینین کە هێڵی خیانەت بێزراوە لە ناو کۆمەڵگەدا و هێڵی بەرخۆدانی لەسەر پێی خۆی ماوە. ڕاستە باجەکە گەورەیە قوربانیەکە مەزنە بەڵام لە هەمان کاتا قۆناغی سەرکەوتنە کە لەسەر دەستی ژنی ئازاد بەڕێوە دەچێت. بە باوەڕی من ئەو مۆدێلە پێشکەوتنەی ژن ئێستا ئێمە مرۆڤ توانێت بڵێ جاری یەکەمە لە ئاستی چواربەشی کوردستاندا تۆ خاوەنی ئارتەشی ئازادی ژن پێشنگایەتی ژن ئیرادەی ژن مۆدێلی سیاسی و دیبلۆماسی و حتا دوای ئەوی ژنی. بەڵام خاڵێکە ماوەتەوە کە ڕەنگە ئەمە ڕایەکی شخصیم بێ بەڵام من هیوادارم لەوەی کاتێک کە ئێمە وەکو ژنی کورد کاتێکە دیبلۆماسیەت بەڕێوە ئەبین لە ئاستی دنیادا ئیتر باواز لەوەش بێنین وەکو باشوور ژنێک بچێت یان ژنان بچن نوێنەرایەتی باشوور بکەن یان ژنانێکی دیکەمان لە ڕۆژاوای کوردستانەوە نەخێت. کاتێک ئێمە شاندێک دروست دەکەین بۆ ئەوەی کە دۆزی خۆمان بگەێنین بۆ ئەوەی پرۆژەی خۆمان بگەێنین با ئێمە لە چوار بەشی کوردستان شاندەکانمان پێک بێت. با لە چوار بەشی کوردستان کاتێ دەچین لەگەڵ زلهێزەکان لەگەڵ دەوڵەتان لەگەڵ دۆستەکان لەگەڵ دوژمنەکان کاتێک ئەنیشین ئێمە وەکو ژنی کوردانیشین نەک وەک ژنی ڕۆژ ئاوایان باکووریان باشووریان ڕۆژهەڵات. لە ڕاستیدا ئەمە ئەو کاتە ئێمە ڕەنگە باشتر بە هەدەفی خۆمان بکەین. ئەمە خاڵێکی تر بەڕاستی پرۆژەی چارەسەری پرسی کورد و بە پێشنگایەتی ژنی ئازاد پرۆژەیەکە کە هیچ هێزێک ناتوانێت ڕاستەخۆ ڕەتی بکاتەوە. فشاری بۆ دروستە بێ ئاستەنگی بۆ دروستە بێ بەڵام پرۆژەیەکە هیچ هێزێک ناتوانێت جورئەتی ئەوەی نییە بە ئاشکرا بڵێ من ئەم پرۆژەیە ڕەتەکەمەوە. بۆچی؟ چونکە پرۆژەیەکە ڕەنگە تاکە پرۆژە بێ لە ئاستی جیهان و ڕۆژهەڵاتی ناوین و کوردستانەکەی ئێمەشدا کە لە بەرژەوەندی گەلان بێ لە بەرژەوەندی هەموو کۆمەلگاکان بێت جیاوازی لە بەرژەوەندی مناڵ و ژن و گەورە و بچووک و هەموو چین و توێژە جیاوازەکان بێ تاکە پرۆژەیەکە کە چینێکی دیاریکراو نەینووسیەوە ئامادەی نەکردووە ڕەگەزێکی دیاریکراو نەینووسیەوە ئامادەی نەکردووە دەوڵەتێکی دراوسێ و داگیرکار ئامادەی نەکردووە پێشکەشی بە هێزێک بکات و پێشکەشی بکە نەخێر لەسەر دەستی ڕێبەرێکی کورد و بە پێشنگایەتی ژنی ئازاد و مرۆڤی ئازادی خواست پرۆژەیەکە ئەمڕۆ دەبێ هەمووان کاری لەسەر بکەن. ئەمڕۆ لە چوار بەشی کوردستان ئێمە بەرەو قۆناغێک دەڕۆین کە مەترسی زۆر جدی هەیە و لەگەڵیدا فرسەتی زۆر گەورەش هەیە.
ئەگەر ئێمە ئەم فرسەتە بەکار نەهێنین وەژن ئەرکی خۆی و بەرپرسیارەتی خۆی لەم قۆناغەدا بەکار نەهێنێت و کاری لەسەر نەکە بەڕاستی ڕەنگە ئێمە قۆناغێکی گرنگ بە دواوە بگەڕێنەوە هەموو ئەو دەستکەوتانێکی کە بە دەستمان هێناوە لە دەستمان بچێ بە نمونە ئێمە لە ڕۆژاوای کوردستان و باشووری کوردستاندا کەم بێ زۆربێ هەندێک دەستکەوت بەدەست هاتوون بەڵام ئەگەر ئێمە ئەم خەباتەمان پێش بخەین ژنی کورد بە خەباتێکی هاوبەشی تۆکمە و بەهێز دروست بکات بە دڵنیایەوە ئێمە دەتوانین دەستکەوتەکانمان هەڵبژاردنەکانی داهاتوی حوزەیران لە باکووری کوردستان و تورکیادا بەیەکەوە سەر بخەین ئێمە دەتوانین شۆڕشی ژنجیان ئازادی لە ڕۆژهەڵاتی کوردستان و ئێران سەر بخەین ئێمە دەتوانین ئەو ستاتوی لە ڕۆژاوای کوردستان بەدەست هاتووە بە خوێنی هەموو ئەو شەهیدان و شۆڕژگێڕانە ئێمە بیپارێزین ئەو قوارە و ستاتوی کە لە باشووری کوردستان هەیە بیپارێزین جای بکەینەوە لەوەی ئەم قوارەیە هی دەسەڵاتداران نییە ئەم قوارەی هی حیزب دەسەڵاتدارەکان نییە ئەم قوارەی ئیگەلە بەرهەمی خوێنی شەهیدانن ئێمە دەسەڵات و قوارەکە جیا ئەکەینەوە لە یەکتری ئامانجمانە ئەو قوارەیە بپارێزین لە ئێستایا حەزەکەم هەندێک معلومات بدەم بەڕێزان ئەوی شەوەیە کە هەوڵێکی تەواو هەیە لە عێراق و باشووری کوردستان و بەبێ گومان لە ناوچەکە و بە تایبەتی ڕۆژاوای کوردستانیش داعش زیندوو بکرێتەوە و زیندووش کراوەتەوە کە ئەمە مەترسیەکی جددیە بەڕاستی دەبێت ژنی کورد خاون وەڵام بێ بۆ ئەم بارودۆخەی کە هەیە ئەمە بۆ ڕۆژاوای کوردستانیش هەیە ڕێکەوتنەکانی کە لە وڵاتی ئوردن لە ڕۆژانی ڕابردوو بەڕێوە چووە بۆ لە باربردن و ینی خراپکردنی ستاتوی ڕۆژاوای کوردستان و تەنانەت قواری باشووری کوردستانیشە بۆیە لە ئێستایا باسی چەندین پرۆژەی جیاجیا ئەکرێت کە لە ناوچەکەیە دەستکەوتەکانی گەلی کورد لە ناو ببرێ جارێکی تر بۆیە ئەوانیش بۆ خۆیان زلهێزەکانیش بۆ خۆیان دەزانن کە ئەمە قۆناغی فیناڵە بۆیە وەکو گەلی کوردیش دەبێ ئێمە لە حساسیەتی ئەم قۆناغە و لە خاوەنداریکردن بۆ ئەم قۆناغە ئەو دەرک بەو مەترسیانە و ئەو فرسەتانەشتی کە هەیە ببینین پێکەوە بتوانین پێشنگایەتێکی بەم ڕەنگە دیبلۆماسیەتێکی هاوبەش خەباتی نەتەوەی هاوبەش بەڕێوە ببین ئەوەی کە بۆ من گرنگە ئومێدەوارم ئەم هەنگاوە کە بۆ خۆی هەنگاوی یەکێتی نەتەوەییە کە ئێمە لێرە گفتوگۆ دەکەین ئەم هەنگاوە ببێتە هەنگاوێک بۆ بەستنی سێمین کۆنگرەی نەتەوەیی ژنانی کورد و بتوانین بگەین بە کۆمەڵێک ئەنجام کە هێزە سیاسەکانی چاومان لێ بکەن کە بەڕاستی کە ئاتی کاتێک ئەڵێن ژن پێشەنگە بە پێشنگایەتی ژن یەکێتی نەتەوەیی گەلەکەشمان ئاوا بکەین سپاسدانک گەلێک سپاس ڕێزدار تارە میوانە من ڕێزدار ڕۆزەلین کەمانگەر ئەجی دەستەویدا سلااف دەبێژم هەموو ئاخافتمانە ئەزیزرا هەموو کەسن کومە گۆدار دەکەن لەسەر ناوێژنە ڕۆژهەڵات ئەجی توازم هەندێک تشت بێژم ji ber bêguman pêvajekî pir hestiyara derbas dibin zêdetî ji sed roja ku serhildanekî pir mezin em weke şoreş binav dikin di Rojhilatê Kurdistan û Îranê de birêve diçe sed roja dirûjma jin jiyan azadî dirûjma berxwedan jiyane dirûjma şehîd namire bi pêşengtiya jina Kurd di Rojhilatê Kurdistanê dest pê kir hemû Îran girti berxwe ev dirûjim ez dixwazim bi vê ve dest pê bikim درشمک هو جی کردستان دست بکرد درشمک هو کو فلسفه پشت ویدایا درشمک هو شوازک جیان پشت ویدایا bu درشم یکانه درشمک هو هفگرتن و یگرتنا گل ایران بخورانی yani ev az باور دکم جبو هر کسی که جی پرسیاره جنا کرد فلسفه کرد کرد آزاد البته به پناسب کم و اف تکوشینا جنا کرد چه بو کبو صدم کو پیشنگتیا وی تشتیب که او ایران را به برسس جنن ایران را به چافتانیا الهام و باندور جنا کرد لسر وی اساسی لسر چه اساسی که بو کو اوقات جن ایرانی پشت خود دن از ورا بجم پیواجی صد روزه وکه جن رشلات کردستان ام بونه وکه فکره تفکر آپوی ام بونه مخاطبه کو گلو جنن کرد باشندن این کردستان چکرن به تایبەتی در روجاوای کردستان چکرن کو بون به نمونه جهان جهانی را و گلک تو خوازن داخوازوان اوکو اف سرکفتن اف گهشنا آمان جاب تایبەتی جنن کرد روجاوای کردستان بزنم ای بگو من از بخوی پر گرینگ بینم یعنی پشت بستن به میجو به دیرو کامه سرکفتنه به تکوشینا 5 سالان به تکوشینا کوژنا کرد ناو تفگر آپوی دایه ناو تکوشینا کرد ناو هر چهار بشه کردستان دایه پشت بستن به وی میجوی پرگرین دوینم یک اب بابت دو
گردای پرسیار و پیوندی کنگ اگر خورد ببین چه انجامی کی بخورد از بخوای پر گرینگ ببینم نها هر چی قاس کو پیوندی ما به هفدورا چه ببین بگو من ام پشت بسنه هز خوی دا نخوی اف مجارکی پر گرینگ عاد دو ام به پشت بسنه به هز خوی نخوی کارن خو قره ببین يعني أمج درفة بندواريك هزك وورا دسلاتك بكو ما بري ببناكن نمونا بيان فرد بين النتواد ديمقراطيك كون بحث دكن قال يعني مجال هاري بربتشافك وكو ميناك همو جهان رفدا ادنا في سيستم النتواد ديمقراطيك ده يكو اف سياسات يكو اف دبلوماسي يكو اف تكوشين وبرخدان جداتر دك سياسات حزبندن سياسات الجهان ده رول بيشنكيا جنا بنيرن از ببنرهم دك تكوشينا تفجر أفويدا هرتم دو ديناميزم جواكي هبونا يجي جوان بويا دو جن بويا السرحلدانا أنا هاي روشلات كردستان دجي أن بيد بينن جارك دن جن وجوان بيشنغا بيتي كوشين دنا دياركو بيش بس في هزة خويا ديناميك ويتكرر بالسركفتني ببتشي يعني هزك وجعلي دولة وبسلاتي وهرتم تشوساندن هرتم هدف كرتن هرتم وكو مخالفة بنافكرن وكو مانع وتهديد ومترسيت بنافكرن دناف كردستان دنها بيا هزا هاري بيشن بو يقرتنا تبعي جبو برنا السياسة جبو دبلوماسيكي دوري الشدة ودوري إيرش بربنا أفضل خصنا هولي بريا من خلا هاري أساسية بيجو من همو هوالا هجا برم مجارن بنرخاني سرزمان بس كيكن كودنا فخويدا هيا كو ام چما يك ناگرن اجي توازن في اشاره بكم چوا ام وكا كورد جدار بلد بن ميناك فقط ام هنجي نهب قرتنا عندك مجال دنالن يعني غازنجا خوتي من سرزمان بيجو ما مجالك اساسيه دروشلات كردستان الروجا اساسيه سرهدانه بو چاوي همو جنين كرد لروجاوي كردستان بو جهه كو شورش ده هاتي قوماندن و چوا پشتیوانیا بی شورش كده دروشلات كردستان اب يعني چی يعني ام دستري دواك جن كرد بيستي ما بيقتنا كي هي يعني مجال ابا دما همو نتن فقط از بيج بنخم نتن جنن روشلات كردستان و جن كرد بندواریوان هبو همو جنن ایرانی به همو جداهی نتوی و جنن بلوچ آذر عرب بندی بون که روجاوای کردستان و قاده شورش به چواب پیشگیری آوی تشتبه چما جبه که روجاوای کردستان ام نمونه ببینن سیاست که دموکراتیک ببینن مدرنیته دموکراتیک ببینن حتی او دیپلماسی دموکراتیک ببینن که سیاست جداستا تکانه مرسالار در خستیا بویا هفسروک یعنی او پناسه گوهرتیه در راستی ده کومر خو کناوند بینه او جند خطراوس اوی در خستیا دیپلماسی خارج در روجاوای کردستان برای ودچه کو رخم همو آستانگی خو دعوتی یگرتنه دکه دعوتی پیکاوجیانه دکه دعوتا جیانه دورج شدت دکه اف دبنا میناک جبو همو گلن آزادی خواست جبو همو جنین جهانه ایوا که جناب کرد هین با ما پیوستی هیا کو پیشنگتیا ویزدتر بنیزم ده مخابن هوال ده پارچین ده بشندن این کردستان گفتن اجی سنا بروش لاد بیشم وقت کجا گلک هودان چه بون کو پیوندین ما بجنن ده احزاب جداره بجنن ده رخصتن جداره پیوندی چه بن فقط جبر هندک سیاست مرسالار حاکمن براستی اوجن ده چه آسته که ده بکاربن يعني ما روح مكو دخوازن بيشن تفهم فقط جبر هناك سياسات نكرن بتواهي بشتري بتشتغل أما مجال كي جرينجن يعني لفيدر دا أفيا كتياجن ده هاي توار بشن كردستانه ببيس سدامكو أذجنكو ده بشن ده حزب جداتر هنا درخصنا جداتر هنا ووانجي هز والرول بيشن كي أخو ببينكو ودعواتي بتشتبهنكو وكه جن إرادة وناسنامه خو بدن مشاندن أبيك قال أستفاز من الخنم خالد دو از باور دكان رغم همو ده كردستان ده رغم همو جوازين ده بفكري سياسي جهبن افتشتك ده بلام جن چقدر كارن رول بيشن كيا بتشتبلزن جبركو خالك هبشه يعني شما خالك هبشه دناغ جواكي مدى جنان همو جنان هر ناسنامه كي خو هبه عالي سياسي چاندي يا هر تشتكيدن ربرا إيرشي سيستمي كي ميرسالارته وأف دبي صدمكو ام همو وكجن بكاربن دبي مجال يك بكن بيشن كيف تشتبكن مثلا كان من في بخوا بالشخص شاهد بما شد جواك عنده شد ناب احزاب عنده جناب رخصنا عنده ده هر كل دابي هون روشا جن ميزه بكن روشا بدرجه بهمان شي وازه ام چما در روشلات كردستان و ایران بتشتبن الخين ما قلت افتقين چبو
در روشلات کردستان ده جبر کو سیستم کی دسالتدار سر حاکم بو روش اجند جواک ده آستا هر جور ده کریتیک بو ایرشن له برجند ده آستا هر جور ده بره چون جبر وی روش جواک به حال ده بو تقامنا کی پرمزن چی بو پیشن کی جای کنشن کرد جبو همو کردستانه از بخوا پیوسته اوی تشته دبینم که ام بسر ناویجن دست بکرابن براستی پیوسته و پیشنگتی اوی تشته بکن مادم ام روجاوی کردستان و کمیناک اوی تشته دادن وکه بشکی کردستان که هولدان اوی جبو جواکی که آزاد بخلقینه و ببه نمونه جامو جهانی را ام پیوسته ببی چاوی میزد کن که ام چاوت کن بی پروسه و مدل ده همو بشن کردستان چه بکن بنیرن رخمی مثلا از بی نمونه تخوازم بدم ده هند پشتیوانیه ج شورش هاجن در روشلات کردستان ده ما جهند جدال جی بیتشترخ نکربو چما لهنک بشن کردستان لوازم براستی اف گرینگا گلو دور سیاست ده چه است کی ده هوا کار هندش آنین سرزمان یعنی سیاست لباشر کردستان ده چه است کی ده که جنان نکایبون بشواز کی بخوازن پشتگیری شورش روشلات کردستان بکن پشتگیری شورش هاجن در روشلات کردستان بکن اف مجال پر گرینگن ام ده بی تشته بنرخینن بکار بند سروی اساسی همو جنان همو بشن کردستان دعوت کنفرانس کو حوالا این سر زمان ام بکن دعوتی بیکو همو بکار بند خود دا ببینن و ببی شوازه ببین برسف دستکفتین پر مزن چه بونه از خوازم وی بنرخینم ده هر چوار بشن کردستان دستکفتین گلک مزن چه بونه و تو دسالتدار جن کار ایدی وکو بره به هز جن را یعنی ببی شواز بره ایدی بوانا را بدبستم نه جبر اف دستکفتین مزن چه بونه جواب پاراستن وان دستکفتین یکیتی که هری اساس بوم پیوسته ما یکیتی نفوی نرخان حوال بحثا کنگره نفوی دم پیش تکربون و لدار هاتی خستن به رول و پیشنگتی جن اف یکیتی نفوی کاره هین بهستر ببه و رول جن بگمان خاله که هری اساسیه دناوی بشه داج استفاده یک خالدن که اماجب کم پردریج نکم ناساندنا تکوشین تجربه ازمون و خباتا 45 ساله جن کرد پیوسته بو دربم نشان بدن مخابن ام تکوشینه که پر مزند ماشینن ده هر آلی ده ام خودی آخافتنن مجار پاراستنه به مجار زانست ده به مجار سیاست ده به وکوشن کرد ام خودی آخافتنن جبر که ما پشت بسته فلسفه که کوسا هز و اراده جن نشانده فقط ناساندنا و دنیای در و پر گرینگه ده که واجده یعنی اف فکر و فلسفه اف تکوشینه که هاتی مشاندن پیوست جالی جن کرد وره هینکرن وره ناساندن به در وره جبوی ویج از بی ناساندن ده آنها ها ده پر بینم اف یکیتی اما بگومان و بکاره با هزکی یعنی برای خستن بونه چه ببه مجالی که پر گرینگه ام گل یعنی وکه جن نتویه که بندسمن كل هم بس سيستمك ده صلادار ومير محور ده مير صلادار ده تكوشين لكن اف نتوا بندست نها في نشان ده يكون نتن هنا بأوبجة اف برجرينجا يعني جنا كورد اف بناسا سيستم ده صلادار شكان ادي نتن هنا بأوبجة كو سيستم مير صلادار في بريبه تام برواجه بتشتي نها هود ده ببه يكو خو بريارا جانا خالد پر گرینگ افتش یعنی د کردستان د امویل پیشنگی جنان دبینن د زندان د دبینن حوال بشن باکرو روجوانی سر زمان شهادتن پر مزن چه و امنیزی نه چله دبن یعنی گلک شهادت چه بون اف شهادت کو د هر چوار بشن کردستان چه بون اف شورش کو چه بیا پراستنا وانا دوی پیواژه د از بخو پر گرینگ دبینم ای گمان پر خال هاتن سر زمان از نخوازم وانا دوباره کم تبلیغان مجاره همو دبن بگشتی ام اگر دنا خدا ببین یک دجمن تجاره نکاره تک به تک به اف پر گرینگه گوتنا هالبسوانا مزنه ای بگمان ام ویجی دوی پیواجوی سرزمت برد کارن جان کن ام وی تشته باش بکنم بکو لهمبر ایرشن در وجی بکاربن هم خوب پارزن هم جبلی خوب پارستنه بکاربن او نتوا دموکراتی کود بیژن او سیاست دموکراتی کود بیژن ام اواب کن بگشتی اجی تبلی نرین ادبمو وانا تقادم سرزم لك سپاس رزدار روزالین کوانگر راستی جی نقاشنا گلک داگرتی بون و نرینا گلک هجابون بوی آوایش خواهم مجاری مایی پانیل ایدی امتینا داوی از دخوازم جاره کدی درفت بدم حوالا جبوی گوتنا کداوی از دسپه که به رزدار نوروز احمد را فرماندار گشتی هم سپاسیاوات کم هم جی هگر گوتنا کداوی هبه رزدار نوروز امچی
سری دواش سپاس کن همو کسی ناماده براستی نرنیم پر بنرخ و پر بواته در کتنورته سری دمجی بهبینه که یعنی البته به بریارن هندها خورد سکنه که هندها خورد وکی که همیان جی بالگشانده سر از فکره که خورد و بنگه که خورد یکو در کتنورته ایدی ام به یعنی جهه که ایدی گره که ام دست پی بکنه بنده بین که هر کس حاضر بل بنده بکو هر کس بشتر بلکی زوره اما بیه هیچ نکیمه به ویره هم پر گاوی خود کارم بکن بلکی هاتنا گل هبدو پر دجمنن ما و پر کسی که به آستان بکنن هنن یعنی وکی فیزیکی که من گل هبدو اما پر بره بازن جدا هم بیاد کارم بکن بیکوان کلمان ناس بکن بیکوان آستان ناس بکن جبر وی تکوشین اخوال گوروی همجی البته بمجرد هندها خورتر بدن همچی کارم بکن جبوی همو کردان دسری ده جبر کو کرد تایبت چی پیشنگتیا جنا آزاد کو بگیشن ناس نماخوا وی دمی دی جیهانا هیده هم بباندور ببن هندها خورتر ببن هندها رو لکی گرنگ و پیشنگتی که دها گرنگ بکاربن جبوی توای گلن هری میجی همان دمی ده رو لکی گرنگ راستی ببلیزن شخوا ایروژی انبیا دبینن دی سیاستان هیده نبان دلتاج بر ویجی اوقاس ایریش توندی لسر گلیمه لهر چهار پرچان تیم پیش خستن جبر رول و گرینگیا ما وکی کردان و تایبت چی کو پیشنگتیا جنه یعنی تشتکی کنو جبوی همو جهانی واقعیزی کو تیجیان کرم ببیر عند کارم در باز بکن جبوی ام بی اود کنو تایبت چی کو حوالا ما همه روزانیم بلکانی سرزمان به وسیله حوالی که می دست بگی که شهید یه پگی وکی که ناس کن حوال باور جروجلات بود شخصی بیده توای شورشگر و آزادی خوازن روجلات کردستان امسلاف دکن و دوی وارده جی البته جبوی به شورش کنها هی که شورش که پر بنرخ البته چه که تکم سر من مدجی مکارم بجیل بینن سر بیاساج بوی همیان سپاس گلک سپاس رزدار زینب مراد هفسروکا کنگرا نتویا کردستانی سپاس بویجی اگر ویجی بخوازن آخفتن کداوی بیشن بله ازیج براستی سپاسیا ودکم کو اف پرنگیا جناوا درسته هوله ایرو بوان نقاش گرینگ السرمجاره که گرینگ اویش یکیتین توییه و رولاجن یعنی ام باور دکین کو ام وکی جنن کرد یعنی باورداریه ام دبیجین بیک رزیبونه خوا یعنی بتوی فکر و رامان جدا بپرنگی خوا ام دکارین پیش روژا کردستان ام مسوگر بکین ام دبی باوری داینه ده همان دمیده ام دبیجین یعنی پیویسته ام رو دروژا ایرو ده ام ریخستن بونه خوا برطرح بکین و هات نجم هاویش ام وان آستنگی الهمبری و ام الهولی راکین ام هیچ نهیلین و بروح یکیتی نتویی دموکراتیک ام پینگاوی خو برف مسوگر کرنا پاشا روژا کردستانه و پاراستنا آخ و دستکفتین ما و هبونا ما ام رولاکی گرنگ بلیزین جارکی دی از سپاسیا و دکم چونکه ام دبیجین تاوی آرمان جیما و اوی ما و هدف و آرمان جیما یک با ایدی یدن ام دکارین همو بدین آلیه که و ام بهبره کارو خباته که جبو رزگاروی و آزادی گلیمه ام بهبره بکین از سپاس دکم جارکا دی گلک سپاس رزدار آسی عبدالله هفسروکا پارتی اکتیا دموکرات پیاده اگر ویجی بخوازن اخافتن کدایی بیشن و ویجن ها بسپاس انها يعني نرخاندن گرینگ چی بون و تایبتی هم بیشن يعني شرکی گران ایرو لسر نرخین گلی کردی مشاندن تایبتی هم بیشن برخوادانا کل هم بر داگر کریه دی مشاندن يعني برخوادان خورد گرن در دورابه برخوادانه کمبوین ام وک خباتکی اساسی نرخینه چونکی ایرو يعني جوان کرد جنین کرد جبوی پاراستنا رومتا کرد آخا کردستانه
نرخین گلی کرد ایرو خفتا دیکن و که ارککی کود که سر ملمه تباهی هم دقادا سیاسی دا امچه آبه بندنگی به سیاست نتوی استراتیجی نتوی پیش خسته هم وک جواک جی امچه آبه کاره بند پاری خستن بکن جبر کل سر جواکا مجی راست ایریشن قرکرنی هنه تایبتی ام بیجن کوشبری والا کرنا یعنی گلک هرمن کردستانی گورنی دموگرافیکی کوچه دیبن آلیه قرکرنا چاندی و زمان جبوی ویجی یعنی د پیشنگتا جندانی ام بکاره بن الهمبر بان ایریشاجی پاری خستن بکن و تکوشینکی خورتر بدن مشاندن د آستاکی ام بیجن کوک ارکو برپرسیاری کو دکبن سر ملی مجبوی لدار خستنا کنگرا نتوی آجن آسیامین اما کمیتا آمده کارن همه اندام کمیتا مجی گلک جرال نقاش شد و آمده نجبوی کو اف خبات وارد دست بکرن براستی ام بر به آمده کاری کنفرانس آسیامین و بشن جار دیترجی د قادا ناب نتوی دانه و دمل هم بر همه اتفاقی کل سر نرخین گلی کرد شد بن لسر دسکتی گلی کردستانی شد بن هر چه لسر روجاوای کردستانی دبه چه لسر باشوری کردستانی دبه سیاست کل باکوری کردستانی تیمشاندن جار بیتل هم بری سرهدان روجلات کردستانی سیاست شدت و ایریش و روجانه انبیجن کو انسانین کجبوی آزادی و درشما بلند کن جیان خوش دادن يعني إيرو تفاستن كو أم برنجكي هبش سياستكي لقضاء نبنتوي دانه الهمبريبان إيرشات هواي وجبوي باراستنا نرخين جالي كردستاني وحمد أسكتين جالي كردستاني الكي دربا بلا ببا أم وكا بارتيجي آمدنك و يعني الهمبري حمي إيرشي كو هنا بي تردد أمي سياستا نتوي برجاندي نتوي جالي كردستاني هم دالين كردستاني دانه آمدنك و بحمي بارتي وري خصنا راني خبرتين هبش بدن مشانت قادر نبنتوي دانجي لسربان برينسيبا جبوي بارسنا دسكتي نتوي امي هر تنجي سياسة نتوي وبرجاندي جالي كرد وجلان امي اساس بي الاسپاس رزدار فکناز اوجا پارلمانتر هدف یا باجار اله اگر نجي بخازن اخافنا كداوي بله اجوجاره کنی سپاس که مجبوری و اف درفت و حمی هوالی بشتر بونس سلام روزه خود دشینم راستی جی گلکی کمبونه که بنرخو از ببیجم گلک چتین گرینگ درکته هولی از بارکم ایرو حمی هم فکرن کو جنان و آف فرستر احتیاجا ما بیکتیه که هه خاطنا باه هه جبر کو دسکپتین گلی کرد ایرو دبن خطرین مزندنه يعني كس نبيجة بري متمدقو كو باكور تاشتي به هولير فراوينه بقوتنا كي مدقوت راستيه كي ويهبو إلو أمد بينن إيرو هرچا پرچي كردستاني عيني دوي إيريشي دنه و إيريشي خواه روش بروش زيده تر دكين داگر كريا خواه daha زيده تر دكين الهمبري وي از باور دكين فكره كي لبدا دركته هولي geleki giringe slavdikim vi xabati carek edini dibin peşenkiya jina azate felsefe jina azate ve civakeka azat jî bixorabîne û ve yekîtiyekê jî bixorabîne û ji vê yekîtiyê jî ve yekîtiya netewî bixorabîne ev sed sal bira bibe sed sala gelê Kurd sed sala azadiyê شکناندنا تجریدی جبکو امبر داویا ساله و جدیدشن پشتی چند روزه دن امی بکرن سالانو همان دمی اف سالانو جبی میوی ساله کی گله کی گرینگ به ساله کی تجه بر خدان به جبکو جالی کی و باکوری کردستان ترکی و هر بجارتن پیشته بچن دیسا کورکنا تجریدی سیاست شار الهمبری و بر خدانی که مزن درد که به هولی سروی استی از باور دکیم وبجن لکودری هبجی تکوشین و برداوام بکه به بدل مزن ام هاتن وان روزا براستی جی بدلی گله کی مزن بون لجبی خاطری وان بدل ما بجی پیوست ام و یکیتی خود هفره خورتر بکن وقت گلی باکوری کردستان جاره کنیم دوباره دکن جبوی خبات نتوی کردستان جبوی یکیتی جنین کرد جبوی هاتنا به هفره چه بار که سر ملیمه ام آماده نه جبر کو فکری میکه آرمانجی میکه تکوشینا میکه
تاني النقطة كده ما بقينا باهر كما أبجي جهان ده باهر إيدي أو سينور حمي بواتر دمينن أو سياساتي كنت خوازن ديموغرافي بدن جوهرتن دخوازن نبلا بكم أو بواتر دمينه جبي خاطري فيكي جارك كدني بحمية برزداري سلادك. سپاس گلک سپاس رزدار تار حسین هفسرو که تفگره آزادی اگر آخفتنا که داوی هبه زۆر سپاس بۆ ئێوە سپاس بۆ ئەو دەرفەتە لە کاتی خۆیدا بوو ئەوەی کە من بڵێم بەڕاستی هەموو سیستەمەکان هەموو هێزە داگیرکارەکان هەموو دەسەڵاتدارە هەژمونخوازەکان لە کەسایەتی ژندا هێرشەکانیان دەکەن بۆیش ڕێبەرایەتی ئێمە دەیەوێت لە کەسایەتی ژندا کۆمەلگاکەمان ئازادکە سروشتەکەمان ئازاد بکات بۆیە ئەرکی ژن ئەرکێکی گرانە لە ئێستادا و شەڕێکی تایبەت لەسەر گەلی ئێمە و بە تایبەتی ژن ئێستا بەڕێوە دەچێت ئەمەوێ بڵێم دەبێت ئێمە وەک ژنی کورد ئەم ڕوبەڕووی چۆن ڕوبەڕووی کیمیایی و ڕوبەڕووی هێزە هەژمونخوازەکان دەبینەوە ئەم شەڕە تایبەتش پێویستە لەناو ببین مۆدێلێک کە دەیانەوێت لەناو کۆمەڵگەی ئێمە بڵێن کورد نابێ بە هیچ کورد قەت مێژوویەکی نییە کورد دەستکەوتی نییە نەخێر کورد ئەمڕۆ لەسەر دەستی ژنی ئازاد و ئیرادەی ئازاد ئەمڕۆ توانیوێتی هەنگاوی زۆر گەورە بنێ و بە دڵنیاییەوە دەتوانین بگەین بە ئەنجام و بە سەرکەوتن باجەکەی هەرچی بێ قوربانی هەرچی بێ داومان و بەردەوامیشین ئامادەین بۆ باجداین بەڵام دەبێ ئێمە جگەل لە سەرکەوتن هیچ بژاردەیەکی ترمان نەبێ وەک تەفگەری ئازادی کۆمەڵگەی کوردستانیش لە باشووری کوردستان و عێراقدا دەمەوێت بڵێم بە ناوی هەموو هەواڵانمانەوە بە تایبەتی هەواڵانی ژن ئێمە ئامادەی هەر ئەرکێکین هەر بەرپرسیارەتێکین بکەوێتە سەرشانمان بۆ ئاواکردنی یەکێتینەتەوەی ژن و یەکێتینەتەوەی گەلەکەمان سپاستان نەکەم رزدار روزالین کمانگر اگر تبینین همه حوالا دبا سپاس از خوازم به یک تشت بتونی خواه خلاص کم دو روش بریان ها لسر مزار شهیدان لستقزه دروش مکات داین و هات راکرن نویسان دبو که لقندیل برخودان لستقز سرهلدانه يعني اف پر مساجي پر گرين بو پشتي صد روجان كو اف بهاف دو وگرداين بونا خباتو تکوشینا کردستانی پر گرين براستي اف هات نشاندن کجا کدن وک گل کرد ام یک پارچن ده اساس ده یک ولاتن و لهد درکم تکوشینا خود ماشین ابي گمان اف بروح عجن كو هين زدتر وكهوي وعدالة اساس تقري هين زدت مسوقات دبا امجي لسنا بكجربي نرخاندن دكان كو هر دم خوان پروژه بوین و هر دم ما هول دایا کو براستی لسنا بروشلات وكجنين روشلات هول دانه وی بکن کو جبو یکیتیان توی روله کی مزن بلیزن بگمان وكجار جام امجي اماده يكون جارك دين برداد دورين بروح عجن مروفت كاره انجاخ اف سيستما بياوسالار هين كام رانكتر بكا نتوي ديموكراتيك دام مزرنه و لهر بشی کردستان جی به برسف جبو جیانه کی آزاد اجی سپاسیا ودکم جبو دعوتها و جبو درفتك و جبو مدا گلک سپاس جبوی همو میوانه منی رزدار و هجاج بین الخاندنی و دخوازم ازنا و هبی سرناوی و سپاسیا بیرو تکلین گشتی یا پجی بکم کو ایرو بهبونا و افتابلو و گلک رنگین و گلک بدو در خسته هوله هرچار علی کردستانی آنین جم هم داویا سال 2022 وکی مساجه که کوژن راستی جی دکارن ورن جم هم یکی تیخو آوا بکن و ببنه پیشنگ جبوی تواهی جنن جیهانه جن هوا سالا و پیروست کم به هویا کو سال 2023 سالا سرکفتنه به سالا پیک آنین همو هویین گل ما به و یکی تیه به نها ام دهنا داویا به پانلی هر بمینت خوشیه دا شوشات